Nobi, at the Abon Bananka was soon a Jumanawi, a when you know I'm anymore. But only in an me na adequate. Now we are dear here. Adequate means anybody. There be no so what dear here now. What did dear and a bomb by? Or Banabon or Todd Bruno. Okay, 18 years. Okay. Then I need anybody. Nissan by no. Na Mokoya Juma went to me and your friends and Mraka and me Juma. And me sorry I'm matching. And I'm my Nitranda Gana say, me co, me I meant me uncle Todrin, I'm into no idea and Coto. It's nice of Busumi be a bay, the be idea way, we scan man, what Todrin, not the baby of my 18 years. I'm in Tino and in India. The work 3 months, 4 months, Nami okay, face to face. And he may call a man because I do a 20 city into Uncle Tonon for the account and to non find chop money. Oh, Juma. And 2 man is saying, Mantran the Ghana. And no, not week beyond the man one. But a week beyond. No man 1.5. Wiki beer. Remember how Bassa said, dear, more yard, dear. More yard, dear. Memu jina be ana pensmenya bibiadi sa nti abasa case bia ni hobi okay ye da twede ampo Nyankopon ase lady now what to say Nyankopon adom na homobro okay odi ne nkwane na home a yento yentua yi de na chese Awurade ne yedi ne ye okay na megidi sesa na oni obi a hwefo atiefo ewiase afa na nyina edi ne ye na mempaye ne se Awurade nto ne boso kese no engo obi biara adwuma so okay obi biara efie ene ya wariem ne ensensem a yede na mabrabo mo Awurade hu ye mobo se de na do ye sitie amen amen and amen abusua trase ye mpacho na ma wani ene wasomra ha ye tie nsem na yafamu abane yesua de mama ma be ma asare adu akwaba na mmisa na sa brantie dia pa na wi kete amakusi wo pie free wo bomu baba na what to say bibia ye boko boko na nye boko sa hu okay uche no ka di wura wo shirt ni mamia na se be ye bebrere o mic ne so sa aha piao yenkwe e de na do ba ha wi de ba de asentia wa na ni nyina ne se me ni abaye bia wo ai fe ne Lydia o fenso den na ko hu abaye Lydia na ko fa no na ne wo ye asebe na katu ni tirim na wi esein adwuma na mekoye okay ena na mdikusia abaya na wo ye de adwuma ma so metotai okay ena mdikusia no na mdikusia me do pasam to nani mo otiase entina mehwe no nyesa na mehwe no pa eye bibia ma no ediduma nyinsen ko bai nyinsen ko ba no kwa no onyim onyem me na mehu na mka chense onyem na uhu no ukohu na busuafo kan se bi o me bai mehu no me pese me ne tena Bacho mikufio akobo na busia mane. Wanya mfie se mpacho. Bacho me mfie 24 years. 24. Bachani. Nti wo share no na wo be say. Bacho mi share 3 years. Nti wo 3 free 24 mo aka say. 20 years. Yeah. Adu. What 3 free 24 mo aka say. 20 years. Aka 20 years. Sorry. 21. 21. Yeah. Eti na wo 21 years. Ana na oba no so wo mfie say. Oban ka chin so 18 years. Na Ghana ha ye we wo 21 years ni 18 years a wo muhia ewade ana wo de koye no na me pese
me de akwa no be de ebisisi nti na mbese mmabusu ehu se bibisi na yede e koso we ntem se de daache o kire bi asem ba me hu mi gyina be yi okay na that time so 80 years no ye de adwuma but no osua etie osua etie machane okay wa nwene hu se bia me kofa ni ebi enyin se beba ntimi mom ho ban roba ba me ma de bo no ho ban oba no kwa betimi anu munro bi e de abo no ho ban nanka wasua na adwuma na wie eho nyina no ama adwene ne mu bacho eho ni nyina na me ye na adekwa na wo ye de hia adekwa manyin se ni ba yi ni dabi na wo se ho de hia na wo ye wo de de na na ebo ho ban oba no bo no ba wo to duro no okay 18 years na me to ma no okay eyede na nyin se ne bae ni se no ko bae no na me ko ye adwuma won ti manwie ani e frem se mmra kra e me adwuma enti me sori ahimachi ana ma ni 300 Ghana se me ko me amenti me ankoto aduru no ama ni to no anye de enkoto etire se busumi bia be ye de bia de a we yi scan man no akoto aduru no no de be bodo man 18 years me no na mentai no eni ni nhia ebi okwa 3 months 4 months na me hu no okay face to face enti me ko na man ka se aduru na ye 20 cedi enti onkoto no mfa de aka enti no mfa nye chop money oh duma no enti woman is saying man 300 Ghana eno na week bia na de man wana but week bia na man no 1.5 week bia remember boss say de mu ya de pinu ya de 150 a week awafo binum kura nya ne sa ti wo ye single na wo o partner na 150 a week e wo ma na wo ma ne 300 no majan ndanyi sene ba nti sene ba no anu ka chen so wanyem anu sister anu mse ani no nyini nti me yadama ne ba no mbese wo na wo ka chen so wanyem me ka kire no den na wo de hu ye me obe enyem a e wo no ma bibra me de be hu se okay onyem educate ye yeah anse nipa no otimiye oyokoko otimiye fufu oba nyem na se oye kokwa otimiye fufu eno ye ba ko aha ana na nikosu antimi dane dane ye sen etimi white timi pure white kakra okay nti se na ye white kwa na fubu say white bachane okay ana me son on sem so a etima me hu nti se am tie wo betimi aso me sem ahwe se menyima ba ze betimi aso sem try ma me hwa de abusuya behwe bio na enye doctor nko na timi hu se wonyima na se wonyim ade abema yei omie na nsem omie finfin ba za wonyim menyim ba chane ba doctor se menyim ba cho wonyima mani man me ko 3 months ana me mi hu se wonyim nti umi ahan de na wo de hwe ye mpese me hwe metime mia na me hu se atom etimi tom etoma etimi etire se wonyim mami obi ready analysis it's umi afinfin na gitom say ya na cho se wonyim okay it's first one ne say oye oba nyinsen otimi ye white two na nikosua na white kwa na esa bright na white pa ana se ohwe ni nsem a edi ebiem bachelor miensa two year na miensa wie na aka kire ni se Lydia wonyim na o se say o se nye nokore ana nga jense nye nokore bra mi ama akoto test na ma check ama ti mi ama akoto test na am check na se wonyim ampa ansa no beje adi na mga chense se wonso papa ha adwene enti me person din ka ba fi ansa na papa kwa be hu se wonyim ansa me ka no vanity emma ade ntire no vanity ma o so papa ndo ha adwene pa yi na do kwa papa kwa de ne fa so fi ho no ono nani nye enti no person utumi na me ye se ontena o wontimi entum fro papa nche e wa bra me magi nyin sen ansa enti wonya botere ka otu abetena wo nchen ana da bi otu promo wa no aha dan na o maame wen o maame so promo wa e bia e fi ba ko na mga so wonya botere ansa enti mo wan bo mabusu amane yese me na ba e bia kofefo enti misere omo nko jam na nko ji nyinsen na wit me na busu afokwa ni na mento nko na mde mabusu akwa na nko ji nyinsen okọ e mo gba mmane yese oh yakọ na me bo amane yese obey last time me ba ha se mene na ewo nkan be bibi kakra ofi e be dia dance na papa no ese sata ma on me yeta pepere on me preso a ese o ka chemse mintin me hunfu ni ba no de entina mante enfu na ka chemse na ampa so papa de ka chiro se te ho
papa ne catch me na o catch me no girl no me catch me say eduba me catch me say minti me nto aso bi esa ndo papa yi nti no minti me nto aso bi ama girl catch me say obenu madura kunu ho hey if say girl na me hwe ne pa na adwuma mkwa no su etie ebi ne kun me ho nyina nso na me mpe wo mo e ma ne bi wo na adwuma mu omo ne kun me ho nyina nso na me mpe wo mo ade na omo ko wo ho say de na me hwe girl no na se wo hwe wo ba mfa se ofurifie na ekwa adwuma e na oma ni ska ede na adwuma mu ofo hu se wo hwe no enze me send ni ska ebu na obi phone na ede no sense atam no no an kuta ne sima ankasa okay nti de na no do phone na ejiska wa mo na me mpenta na me to phone eyi me am sim ba ko de command phone be na to man Samsung type de S7 edge yeah 7 edge ye nchen na ko ne bi ba chane o to ne say me to no 1003 wow man wow nti phone no etibofo ne hu se odi ama na no mu se ahede na me shopping fikuma ase ya entire money nyina if they the all kind story no na no say mobo okodwuma na didi kura no wonya bi ana na adwuma mu phone so gebu a wadi san komo na kire me ba me hu ne entire hye ne mani nye hu na nye ntena ma me di sa shopping nyina na me de komo no ntena as jealous kakra be mu adwuma mu omumu bitimi yi na nim se bia o ye ni je ho ana bibisa me de medre na me no me nyo bia me ye ma asemuti no sare ndi on fanti am okay enti yehwe ne sei opapa ka kire o se te ho efi ne ba ne ho fi se o kire o de enti ate ho bia o so ana o kan den me wa ka osu ohia me ohia santini ta na o kan ade wo mu ye defo oso me ye nodna for me dagati na ya lady ani fi he ya lady ani fi nkinka so mu fi nkinka so mo betra bofo ba oso no nku siri mu da kura omo wo no wo okay enti o ka kire o se twe wo firi me ba ne ho na me pese wo ware me krom ni ana ne ba ne be ka kire o se wo jami amenu madura wu enti me kwa na me mfre no mo an na damfo bi na frem bo mama na esisi ni sei enti me koi ana mka chan talk ana wo kan dia mate me aminu kwa mere me fa so enti me de ne sim tim se me ni wo bi mbato obi se miska me de be ma no ba meti ska na me de ma no meti so okay enti na me de sa kwa na na defe na meti me awia me ho afri ni nchai yeah enti munu mu ana ron so me di hu se wo ye de o de nyemu no ana se adwuma wo ye ndada na so ba yeah okay muko ya wo ne wonkofo ko fie ho se muko ba amane no a wo ba amane no papa no eje so sei me bo mama ne no papa no e de no wo yo de na eni enyan na nso ja be me no medre no me ana mepe me dum sato sama adwan me se medi enti papa na to kan so ndo ni asem bia aka de o kan so de ba to adwuma na me na ya be fefo enti o twa bo mama me tua o jimiska ana nga sana onka ana was that time no occasion to be me 1500 okay ana mka chen say eni bi ma me say no onte so na ne bana fo no wa yere wa fefo na safun ko awato S9 edge 1300 yeah. Na eja wa wo ne bade ne ba kwato adwumam na wa be fa tibia wi hye ne nyinsen wo de 1500 a big deal and the big deal ba de bia no yesere nti so okay sa na te on ba chan de bia e ba sa 110 so said we did pa na okay nti mesere nti so no mo so te so e ba 1000 e won ma mo me ho for say bibisa edinti mi 300 man say onye fantas bi duk efia mesani de aka ono na nso enti ni penny for na busian for kakra no mbae no omuni sources kenu mi bedui na de chie ana mi sende no 600 de kan mi balancing 200 mi friend line be ma enko ti mi friend na wife so na wife ka chem say wa tukwan na nka chem so wan kam discuss bi na e ma no na wife sis kan kwam de ma no wa ma na so kwam point to no ndo ndi mi so skedim sa 200 na ka men twen e ma pa ne ma sa na mi aire do na de ama no na nka se yo mate di papa ne ba ya mi kofio mi ko hwe no me kon na kudin kuma ko we nya botere kwa ma mi na sa 600 no e ko hwan ho wan papa na afun na de na fe de wan so nya botere nti o nti mi kura se me we na hi ana ne ba no so we na hi nto no ohumia na bibia be se
nebo akomam ohumi ana ne buofu ohumi ana ne buofu enso ejame amakofa be se miam hwenam tutu bibia e mani firo o mage no genyi nsem no mane betena ye kwaji nyi nsena de chinye o mage ne bai me ha gena betena me nchei 3 years ama hweno ama akwane nya 2 years 3 years ni mu ni nyina na akra no kofi o ko papa nchen na so papa no bi ba behwe no oba na busu ni bi enu a osi hada e behwe no ana won so afa no na ne wo ho se eja papa na amanaba enti meme de nte o se mi di masede na me hwe no abaya nse de me ma na bra bo onye basa okay enti me hwe abaya no me na to adwumem wawo okowo wo maame wo okowo maame mo kohwe no onya 1 month pepepe na osabai ebetena me ha me de ne to adwumem me de ne to adwumem 2 times nya ujaye enti me ka kire ne se adwuma na me de tum na ujaye no enye fefe no tieska na wajai onye serious se opesen dachi esini ya na se oboa mu abrabom me nso do ba onye adwuma de mintimi no yede na wankasa de adwuma na wo ye ntene meska ba onsam hwehwew ma wutimi de ne to adwuma mu yese ubo akoma ba jo me Thailand na me sai misi ni okay me sai designs na wo mame we ba jo mame ntiase o papa we ba jo no so ntiase enti why na hwe wo ama obedru sabre ba jo me so bi na hwe me na me no mi ko school ni nyina na misua ties adwuma okay enti na mentimi enwie SS no JHS de uye JHS de mi uye say ba jo mi 10 hey chama uye say 10 yeah 10 mu de here okay enti bra wo ye sade nyina wo so na wo hwe wo ma uwie suku a wo di kosu adwuma ni ade ade utepempem no so wo yi mo nim ne ekoso yi but oni nyina eni nyina na kwaji ni okay oni nyina yo to aso abaye mi nto adwuma ma no wajai nanzi maame the wo ye the meni nyu we the last time mi do to adwuma mi do tum bi na wajai a obekọ wawofo sabre no meba yenya abotre ne nti obi be ne bibi na wase sabre no na de bia wo ma woni ne ba ne sen na setena tie wo fie nti bia o feel se fie de cha adwuma mti won na ha ne ho kranko me no me nipa bia me mpa bonten aduane o be memu me mpa bonten aduane bibia no mato egu fie dada okay de na otogu fie emo me tomo na ida se meto de chem 5 no me to botum mi na matoto anwa treatment to sin na sefo okay egu okay enti no apart from so be aduane me so me nipa bia me nye lazy nti my garden kakra wo ye ho no wow enti so be aduane a wa wo dan awasi ana ba che de nya mi am okay enti obey aduane a apart from so be disika so na me okoto eno kwa nso no mama na mema 80 na 70 so na mpese ye me pese utimi esiska kakra na na mse se twa susuma no da bia na mtwa susuma no sen na utwa ma na day da bia na metwa 30 20 na me metwa 50 ama no da mi disie no ente eche ya man be hu se mtwa susuma no aba na osesan kra susuma sesan okay ente se ska no ne suba sesan ntino me manyi enfin account na manyi nso ama no says can so da host say ya says can dey say ma transfer nya ko dum media o die ni mu nya nto nya ntu ya ma transfer nya okay ade na si ankasa pa nti ma oba yes say abaya no ko ni krom ono an ko na me de me bana ko to school me de akwana ko to school ma twetwe bibia me twe school fees ma toto akwan bibia me nim sa akwan ko school one headmaster na frame me ese gani papa be school mo say o ma akwan ko school Nhyira FM gani papa what they say omo frame kofi by kromo di omo de frame Libya burger na omo de frame Libya burger wakwa kofa wo ba no a wo de ne ko school wo nya grade 10 1 to aso o so do ba be ko school wakofa no se bia ne ho mfa na na papa de me nim say no ho mfa no da binye sa nya papa kwa mpeza mche say akoda no mfa no na ebi okofa na free school akofi akwa no mfa no akwa na effect na de na esi okofa konso manu ko school enti me headmaster nbo mama ne no no so busan questions of papa ne nsem o kan ne nsisi so enti me frɛ papa no ene papa ne din komo 1 on 1 papa ne ka che me say
Sɛ ne man go school me ba de on go school. Ana nka kyɛn sɛ woni me wɔ asɛm a nya akora na ne ne yɛ dɛ. Ɛwɔ asɛm serew ma me hwɛ me ba. Na ma sɛ de sɛ me na me yɛ dɛ. Me hwɛ akora no me pɛsɛ daakye akora no ba bɛ dɛ. Abɛbrɛ sɛ na me wa hoɔden no. Ana metima yɛ dɛ. Ahwɛ akora no. Mɛka papa ne sɛ da ne ba nko school dia. On continue de yin ne sɛ me man bɛ 2 months on fancy na adwene. Ma hwɛ still na akora ti fie. Ana wo oba na ne wo ye no so yɛ dɛ. Oba no efiti wo no oba no fen ni di nkoma a ebu na oba akeka na adwene a kyerem sɛ ono de opapa ne sɛ do o ye no de nya mi ntu anamo a metima ma mba no akɔ school na nya enti wo ha wo pa ne sɛ me ha wo ne sɛ me ba ndem pe so kɔ school okay ena ja ko fisi o ma ne nkɔ school yeah me ba gina so hello yeah aja ko fi mi mo ha o madam pop to say oh, what do you mean? Did you him into your no friend, Miss Hawaii? Okay. Sorry, I don't patch your winning. Joe, you are minimum baby crowd or what? So I some my swear any part not me by your bedroom. Now what the quad do be able away Jumadi, so not some you say, or foul ba Yalidia, Ama, one in at now, Befia, Bako, and when I was so tears about, or who yan will Befia, and which are general. Yet 1,500, my by 1,000, which you have 900, and my 800, 200 now can they, what kind of crescent went here? 1 year Quadana better Kumasia. Na odi akwada na kotu wona na no wona na obande de say me bananka kasem obande say akuya de Christiana Asari Nyameche aha wadi wona na akuya Christiana Asari Nyameche akotu school mo ho headmaster friend say wa kofa akwada ne say wo mpene na mpene china e ma akwada ne nko school aja kofi ada de na si atumu kura kanyi kunso no kura mom na so wo de bia ni ama bi so kakra ma ye to nka kakra sa na wa kanyi funso na ekwana boy na pata wo de me pass no apat to na hu say boy no say wa chi kuma se bonten kakra ka wa hu ba bia nsie say bofo na oba be asha no yantre obi ayaka na ayaw na how ena ode beto muso ni dika ka se ka boy no nka ya bofo ha nka be yemede na anya lo kese ko di kuma se na mra wo woni de mra shi ne tem aye de ope krema yes ni ye di bre we na fa 4 years ni kama say 1.5 months na akọ 4 years bi se wona akola kwati na kuma to ma ba hoda ma friend da ma bi se digida me ba me da akola no atu adwuma wa banyi sen akola no ama ahosen bebiri mpanyifo pompo be ka ama me jana life ma to akola no so kan munko na mukota memu akola no amamre bi wo mi fie se me ya sa amamre na sama wono be ma we tie se wale a ana se be ma na wono bi se bia na amamre na se oye edwa ba akọ me ka sa asma kire boy no o de dinda fufu kwa ba ni ta me ba wo su ka amamre no kire no me ka amamre no kire anye amamre ya oba ho amamre o na ya de anya amamre mpa cha o aye me ba na me wo asa na wono pa be ma no onu be ma no betina no dise me ko ya amamre na wo mi fie tinanka mo gidi e me se odwan eba so wutie mi odwan na de ebie mpa cha o odwan ko a okay me ba mama mi sa be ma no asare mami o ko panyin fie wo de utna ase ka kire o se ansana hello aja mpa cha mama no si yo to aso e nanka mi bisa no sa o kan na wanya na meba enna me ka ba na me si se onu bitima akwa wo de onu akola ni nyina enko ana wo se wontimi kwa ana se wontimi kwa de a nemu kamena ba kokko ya hade na in and out me the 1,000 maybe 1,000 ana o se wa tia tia wo de 1,000 mama kwa de
akoye sa mamre no anye se ni tiri so anye no mamre se oba ayede oba ma obi se won wa no nye ho mamre no je kuno so no di 2 million 200 cedis no the mam penny for mu ye sa penny for the ya ma onu se oba na 3 months and odi 6 million at the brand 2 million akano madane ka and I'm afraid yes I'm in the discount I'm and I will call you because my papa goes corner with the past group or not for no money you the lemon who she and I made it Jan 3 years. Me so because my man also me could depana me di ko Libya and I'm a proud of you. Madam, Mr. Kasimu dear, I'm a pass Kasimu. Na asema baby ananka me din komo free ban say kwa dia wo boy nyina mebo na nka wo yi hwana no maame ha wakofa wo nana ne free school sa wo ma ne nko school ane dabi yes me na me ko yi akwala ni free school mo ntia me ko yi akwala ni free school mo say akwala no me say 2 years ni akwala 2 years me what 3 years undu 3 years me ba no so wo de no ko ho no yaka de na wo de akwala ko foma akwala no betina pia me free da to no bi say so office to kuno ka ho because nyam na be dis happen na be ma ma akwala say on parent tina ana akwala ko fa ne ba sa kama akwala de ba me say na te dia yoko tim akwala no anko ana me jana me di ko tiro akwala no after the 1 week now in the muse krami and we mama can say didn't could so no na bani dia on tia tende on tia tena and the na bano on no mu jan kababi mun sa we jan kababi me ba na wo ba fa me ba no me nyi ka Unya Kofi mpache wo oba no de fa wo be fa no wa fa no wone na wo amamra ese wo ye wonye de nanso akoda keto na wonim hwe no bia nkasa bre nkonhwe na nkese nka ya yire no ma no hwe no na mo na kotu sukuu mu wa koyi na bi sukuu ni mu mabe konhwe no akoda no ba wo no wo si ha limiti ha wo ha bi se ko to pa Mama ni bisa wo se akoda wona na aketua no dia papa tinti na wakoyi na free school ni mu dia nke poti ami ko yi akola ni free school mu te ana me kan se me ko sire na wo fra me akache se wono ni mbuja nka ba bi enna me bisa se na se me okota aboa enna kwa wo ne pa ma ba me yale me pese me no wonya kasa so o pese me no wonya kasa dia nde hwe ni ye asama firi bode no wo bomutua wo dia no bomutua se na ba no wo mmete ne ba no wo mmete nti se mi de to na ma akwala ni dia no kum so e put so kumi de be sare gie kiri se wo ba yedan ni de be so gie akiri se o di ma yi asa gie kan Mona na msende kwa timu na ma mebana meyeka uti ama umuti wezi wengi ata duwe butia ana mse saa so wabo mudua dia mebana so mfrifie because na munti ena ba bo mudua ono na bana ko enti omufri ho because musumu wasire mama o ya amamre bi se wo ba fa me ditie akọ menya oshi memu wo ba no ba bi mi ho wo nya ese de afire wo pema bubia Obana medine kwa mpache wo akwada no wona na akwada ketua no wonhwe no akwada no aduka so wo shapo mo na kopo wi ena ye das mi Kofi wan na hwe no mpache wo mina akwada no wo mesu se mina mehwe no ta de ko tu suku ni mu suku mu na me se min tese dintia me ka suku mu makoyi na furu mu no won me ba no kwa na juma boro na so woni nkomodie mu wose akwada no betena ne nche okumase ya no wode ne tu adwuma mu mpre no e no kure
madam me I do we say one kind of correct when one kind of correct what it's the more pen the more far you go the more I say Obano meba pacho enfie miensa sesan a obetena ne nche wo Kumasi ha no na wo se wa mehwe wo ba no da no na wo te wo baba ne nka me say asama no din se me ko ya kwa ne fi do say akwala no gos ni ma hu say boy no asama wo ye ya awo bo dua ye da ne dua no na me pa na wo dine ma mo da ne dua no wo se me ba obofa dua sa ho ma omoba ama ya kam boy no so kuti am fra ne pa na wo gina so ma aduru da ne dua inna me fra ma say ma me ha ne pa so no wo se 1 week ni dua no I come 2 days 1 week so ana aduru ya kasa da jambra sai mutum da ba hazai sai wa baba je na ba ahona me so min tiate na me da so ko police do wa ana o mo sai in kwala so me de ya kan wadi ana me de akwala so me de ko wadi e o fian so o mo ma klata ni samra mai ana sai committee chairman ampa ta dina adudi mrasa ni so me de do ha sai no ina committee chairman be ba wa ja ko fie adudi mrasa ni nsamba kromo no e de no obeye wo ana me kire bai ina me kira da no ina me ko me de kata no me ko waju no me kata asa ni ko ta ne sama ana yin na tura ya so ina ede kata ta adu tare no sai anda na mi sai adu sai wai ya asaka kira sai me yi siya ho ma ya ko ka ko kira so ho ya fure adu fu ya farfa wa fa akiri wa dumun fu investment eti na me so ko yi akola no ku ku dan die eja kofi akoda no oya ban dia ewom wa fa wo babu akoda no kwase ade eno wo amamre wo ho na emom na ne die oya ban dia esese okosuku se du afu wo wanfu mu esase akoda no kosuku onu asa akola we ni oya ban dia ni kwa wona na no de wo ya ban dia fi se oya nu se wo timi decide ma na ho dia wona ba fa na ya boa ayaboa no ba fa no ehwa me ya mamre eno de eyewo ane no ane wo ba no ntam wasem agoda akutuwa na wo ya wona na ne de o innocent o mpato protein no ba fa no ko wo ne pa wo ba ni pa de wo kasa no de emwa me pesa me kire wo se wo se yen kam mara de a agoda akutuwa no wo mu no oya ba ni pa o ko suku pa ne ko suku ene ne nka wa mamre bo pa ni ya mo fa dun ka no mo mra ha na yen ko wadu ye de ye ntimi ma ho ye pani a ye se to sa fro ma wo waba akwada ne to na sam na so se ni pesa ngie ma ho ka na je na so ko se ta ka ta na wadu ko de ba ya no e to mo no o ya ho man ta ne ko si se na be ma ya se du he bisa no ka jira sa du bisa sa ka yire bra wa ko afu wadu bisa no me ba jina so ma me ada no obo papa ni dua ba che wa de kwa ma mbo dua ni na wo bodua unim se kwa mu ya bradua bo ba che mit matrim ana gan fam say o papa abom no ma so do mu kutrim na nya do mbebe bi ana m say ada ntina ya do kutrim na wa wo ko fa sa bisrem ni no wa mi sa ma mra se na wunim sa ne mani nyina se ansa na obetimi age oba no ye wa mamre obia ne de kusasifo wo de wo de wa mi se ni nyina na oba no ko na wo se mbuja me no madu awunti no mewunti wo se nya hwe wo bewu de na ebra beto makomam na memfa wo sa enfigan frem se o papa do mu kusirem ana mfra fa ndi nkomo ese fada mami afem se ni se na o de akwa no o do mu kwa o mu sa be ba na baba nka chen se mfa me ho o de ne kwa o mabie me mfa me ho ana mte na me ba no so o se on de nhwemu wo minni ma asem do mo ko mpo wo no da bosom tinto do mbeko ana ze fada akwa no be start school Monday into de akwa no e koso okoye de o se mfa me ho na ze fada minti ma ho fa akra no enko ba do betim de na ko ba ne de mbesam tete no ma se ase o so mpo o do mba ko tena esiremu ana ze fada ana de abe ya on fa akra no nkoni ana o se o de akra no ko a uni na o de me ba ni eduru semu a na ya mpa o de akwa no dwane de ana se ni se ento ansa na papa na stop eja akra no se oba ne fa akra ne mreme kanya sa de anka akra no kanka mi hu ni biem enti dia na mo boy mada ne dia no ba cho oja akra na me dan ne dia no o dan na hwane wo ba cho me dan na
mpanifu bi wa me dane. Okay, waju form our krata bi. Dey won ye de ma wo. Ba cho waju for no so mam krata no. Me ko se me ko hwe me ba no. Me ko kurumu wo se me ko hwe me ba no ma ton tare ne mpabo bi a me de koma no. Me du wa me wan se papa no ene na damfo bi aba. Ese me se yanko tenase. Enka sana me se asem be mba se me hwe me ba. Osum messing anam de me no mutu so am fomoto. Ene ko. Dimi de mete wa me wan se committee chairman bi aba. Omo friend Alex ne number mo SCA. Oti ode krata bi fi waju aba. Papa no akoye me computer me si me kun ne ba. Ansa na ye de obekọ waju. Na ye de wo asem bekọ no either say one akoda no a wakofa no a woni na wo se de o kasa wo nhwa akoda no ene de obekọ waju. Enti waju krata na de na na e wo so. Threat na wo so. Waju krata no ko face say threat. Ana oba wan fama. But me asem chat to me phone. A threat to who threaten why? To mama ya no. Enti me ma lawyer bi we ho efre mama ya ni ge ni di nkomo wan no. Ge ni say onu ni mu hwe waju no krata ni mu bibia. Papa ne na afa chiri akoye sa ade no. Enti ge ni ka che lawyer ne say oni mu bibia ma ge ni kwa dome me say asem be na me ye de to no so no. Ama lawyer no efre papa ne kasai. Papa nze ano no ana akoye sa krata no. Neighbor, Eja Kofi. Yes, madam. O say waju a wode de koye enye ne ba ne hwe ne ho na mu krata e de bre no na threatening ana na e wo so enfa no threatening wo ba ne se wo beku no Ani bia na me bai ana o sa ba frem no sakrata na me wo sa yi na wo de frem say wo de ma kwa mala bi ho ama ne pana frem say adu esemi onkuni ana me ka yi ni na ma kila na ma no so na ba mi ni fa awo ko fo si ya me ti Eja Kofi mpacha wo ekum wasam ya kan police station sabo frasam nim na nya wasam na wo bi threaten wo se meku me do be kwa do so apostifo ne ebo wo no mama ne atonsa fra be ma na ma na ba ne ne nsa chekrata se se wo gu nsu gu nkra ye bisa no ya mfa wo ntansa ne wani bra nkyere wo na na abofra no a eso ko suku no Mame, na odi aburo nepa na me ba na wo fa abo na wo fa na wo de wo nepa na wo tiri ni sia ha ni nyadere no me ma wo abo ati na ma abo na be nyini aya nepa ama wo ko fa na ko akọ wo wo nepa enna onu wo nwinye ho ama kwala bibia bo na wo no ha batala ani nyina ku wo adi ba wo ko ti na no me de oni wo ba no ntawa wade no se de wo ka se amamre ni ade o mtibi mpase mekọ ho fi se me ni amamre na so akoda anu a wo no ye innocent won na me gina ma no se because we be say esa so fa wo ba no na wo ye nti wo mpene ama wona na mfre ne nsa no won ko so ma pesa me ye amamre no se wo ko ye ba no onu no awu no kwanye no ho ade a akola no anye wo ba Memu so pesa kwala no aye wo ba awo mabre bia wo ye ade se na twimi asa ade twimi no ase wo ye ne do na jama eti kwasi se obeye sa amamre no ompene ma akoda ni nko suku oh no shalo me yampene ma wo fa no na ono kwame na wo fa wo hwe ne ba wo ko chi ba me yiri ni hawo me yiri woni anam se afana wewu hana ma me no afana so wo teta pre This is number 1 ya botre so you want it perfect so Kofi Eja Kofi yes aben na wo hwa nka obenya ho na ye ntra se ye nka se we ka na me de ma na wo ma ya ko remba nde wo mra ko a say what you ka na me de ma na o no ma me ma ho no mra bo ko ha enye correct number kokura anya adwuma lawyer no frɛ ni nyina ko ma frɛ be 10 times ni nyina kokura anya adwuma lawyer no to adwuma waju krata no wudi fifa he na ye mfrɛ ho ye wo wajufo numbers ni nyina regions ni nyina he pa de so o frɛ number na o ma frɛ bi kura na o frɛ number no o ko fian so apo waju ho fian so frɛ ho o ya ba frɛ na mo wo panyifo bebere o kuma aso wo ye da se bia adu ba beta na me ka se wo samaya anata we ne ko mini Eja Kofi amamre wa mo ba ma ankula tinyina ho na ko hwe oba nem na ko hwe no wa mo ba na ankula tinya unju ba ni fifi woni me say mama ya ba na frɛ me ya just ko mo de ni sendi ko ko bo to jani o ba na wai un fifi o ga za o ka sa ni ntino o ka za o be ka sa ne eno ne eto de
Oba no tini tesi e na dan funche no da me no o ze peska film wo say me go hand ama no yo oti ni asantini unya mo obusuem umpe no umpete me da obusuem fine umpe me no oba ntena no ana oba no pembe na papa kentete ho efiri me ho oba ne betuma pembe ni mboa unya butre na be no ada ze me na ka chem ozu unya mo obusuem fa mo na o fa so de dia na wa tre me abofo so ndu me bua obotum no kono na ko do be tia me bua ye be pro ban se ni ebusa no Meboa, asem no, o stati en voko to Ebnada, Ukuyada, Yawada. We thank God it's Friday. Aha. If you are be a guy, a radia don't be keke, and our day at so menu me no so. Ya don't said and see and Safi say was say I said that one on and I will be to me. I no sa. Me ma kwaba eba Nhyira 104.5. There's an wig in there just say touch me. Jufadia overshare na watie ya tudi obra na waje so se eno ne de wankasa wayere wo ho na wabo sima enso ena abapa awia donko eho na de meka nyina ne se je adwa na tena se yi wasum na fefa wani edi akire fi se ye no nyina ena ekọ November bosomi ya yewura mu ne da etoso edunan enkaka bosomi no amu ena yewura no yekọ yanim aka na kakra bi na afe no ekọ na wie ye ba bia wutie me bia me kase Nyankopon won hyiraw wonye okese won pagyaw wonye wiye he we ye driver ni we ye badwadi ni we ye fitani nkwankwa ni asefo mo motete mo soto ahoduro mu na fa wutie me ofie so a de me kanyina ne se adum ni hyira mo so ena ento so na fa asempa enso enhwehwew me ma wakwa ba e de ba Adum TV onim se Adum TV de ye wadza oye aha tifobi na ka che nipa ne se ono nso o meka ho na ye ni dwumadie no emom yadam live o Facebook do Facebook na wabo Nhyira 104.5 FM live on Facebook ebusua yantam kakraka wo betime de wadwenkyere biara afa ho na wo de ama na fe share ema wadofo nyina na wono mu emeka ye ho sanso ena ebusua kese no nso abode mu YouTube ko ne mu YouTube sudru ho a Nhyira TV ho so ya no abomoden na wa share ne kama sa na ye nyina ya bom aye ama no aye fe medin ade Ohemaa Benewaa ofrem Ohemaa B bakopa mejo so na masama chewa die ana nkomo pi ene wo fi hanum sei ya yeba ni yaba bedi ya pa no pumasibre ne asensua ade afrim abedwafo atena senti meko wonum nchen efiada bi ede mema wonum akwaba na adwada no ya hyase na efiada enti memesa sede na ekọ evangelist naima ana apom to say Awurade Nyankopon adom na mpa ebo no wa ho ofenti me ho ye meti ase okay ska so ofie ska ta ho ska ta fie akwada su na ska ofie okay me hwe shirt na me hu so yeah o tu se combination wa hu ne say ano she ano she okay na efiada ya ba dia ni aba naima amane sa nye okay cheye yantena se obi bekun obi okay yantena obi bedi ne ho am yantena se awade bebre be sei yantena se nso a obi be poison obi okay asem hyew so no wanye obi ya na me ne omo tufu aware ase a ana wa asem sem mani mpia bonte me ne omo nya adwen okay asem hyew so no wanye obi ne na nhya e ma udi bone okay aha nti yetena se sei ya na de asem boro no so o de ba no ne ye hya ne ye ne atiefu hya ne ya pasem na puma sibre na sudua eden aba fie ese sudue ba fie na okramanya ba bi ye den eda right piao lady yankwe ene fiada fiada bi a guy enye fiada bi a bobo oh da come Nyankopon na se piao sanse wono na dumti na ye da so ye koba yetimi kekan ye ho na yetumi ade nyina ye nam Kristo na wo hye ye din nti dwumadie we aba ebeboa amanfo ebeboa odasani biara wakọ adwemu ne ho ni sama ye bebre na ontimi onya osuefo bia ye hye obi biara nkwan se
obraju medie so de wo de wasem bedan ya umfa ennan baby bone ye hwe sesie asem no ahanko ne baby a oba wonya solution to your problem anu ti said ye tie bia no asem so say obia akuru said ya tani gidi never top high ya Nhyira anasa love fe wura anko ade a Ohemaa Benewaa ba ko pe o se eja o chicha ade no de obo nche ye hwe na me ka Macha go digina. Na me ka za o de for asem no bra asem no ko ade obedi amonemo no achicha no de yeah, they that it's in the pipeline. Okay. It's in the pipeline. It's in the pipeline. Okay. Okay. Abusia meneno efia da me ma odi kodi weekend na yakoye nkomo no so. Na de me di ma unyina na say you are not here to be an average. You are here to be a legendary. So whenever doubt whispers into your ears, set action and courage, scream louder. Woni hasa brabo na abonu bebo no phone sa na waja ho no akwa dadin o wonso ye defo wonso ye ni petitiru wonso ye obrempo bi o wonso ye hima bi sa eti mu mabomfi anya wonsa asem de abrabo ndi besi bi a mefa ne sa da bi se eba ne se yade abo na ene ne kasa che se wube asori gina waka ka kire ho se makunkodin na menwuda adwuma no be sei ka kire ho se ebefa. Dear Tiabiano, live with a positive mind. If it's a wo, enche obey or the fool. For we could the weekend, no. Ebaba you are no bones and yama as a sacra. Dear me de Emma no come at the kind ya baby a yambila charity. We free the biako and out to a yen. And come on, the boy and annual day. Ememe binum kwa wodwene wonum ho a wonte wonum ase wo hu se de wonum esuban po etie ma mema charity akwa aba na memisa no se eden na de ne ba awie cha na what to say bibia cha kasa na ma baby ha aboy okay awie wo na se de misika say wo kan ta na what na nyado ena sa na yango no ah na me tell any PM no for bego so say na so do there na ba I say yenkoi e dey na do buy but me be ma bi na o na on pesa obe ha kola e ba ne say na ko shia be ma bi be ma no shia na he ye dey na ne ko wo ye mo ware ya na o ka ne tie sa dey a charity na me ni ho e ti shia se free baby ne me wie baby but tama na me shia adwuma okay e wo me pro adwuma me shia no mo na me madam nua be ma e de me ma na ma wo ba akon ba me wo ba kono me na be ma na awale na guye ntina me di hia adwuma na ono so be pay me ntina ono e ka kire me se obeboa me o se o madam me madam nua be ma o madam nua be ma tablan de me no wa kola we na eside na wo akoko sua adwuma kopa unsa na adwuma e de akobobra na o madam o kire wa adwuma ma de akobobra nua be ma connect o e ba ne se na ne nua be ma na me na efiri na me ma yi no so no me mama no stage ma won ho no na akoye se be ma men na wala no kan wa fa ase no ntina akoye se abusuana na ye de mi stage ntina mu nimeda medical sua adwuma na nsa na me wale wo okay nti me wale wo ye na enye ye na me sa ja ya me sa to adwuma no so eti o master no ye be ma ana oba madam oba onu ni nua be ma okay nti ono ye san ntina ngomodi de ma no se se de osu hu se misi ebre wo wale na se mi hu ti jono owo bi a ode mama me obetimi abo mama hwa akwa no so no yale saa ntina be ma so me ne wo ye no so ono so na adwunu me se kana kakra bi saa ntina ono ntina ni mu ntwe oni de bi obedampo no ode ahwe nti wa ware pen ma wale pen be ma na ware no na wo kasa na adwunu mu ka no ade de ntina na adwunu mu ka no ntina oboye saa ono mu saa ono bibia ntina mebusa 4G to mo je ma wale na fe de milisua adwuma adwuma sua no mu ho na ono ne kan say ode mema ne ne danfu bi a onim no nanfu no wokuma se ha yedwuma sa ware na edi kan no be man be ye ho ade automatically say school mo de banantwe ne de wantua okay na woje wufu abusua ntem ensem ba sa me ban mpo de wo me bo afanchan ye me ho na okay na o kasa na dwiri mu kan no na mpesa no hese be man na dwiri mu kan de ye de na ama no betu utinsa na na tam na me wan na ntisa na onyenyi dam na de okay na ntisa woni ne tena di say me na ntena nche bi se ba me onyensen me na oje to onyensen me je no koye me okotu mu ntirinsa na me kotana makamaku ba ko ho wo ye
nti ho na metana na mba no ho twa na mesare mesaba besua madwuma ne ba nti me ba me kuma no so hwe me kama mesaba ba fie no ono so hwe me saa bebedu ba bi no na onhwe ye bi nti akwa ne nya 1 year 6 months wo saa fie no ena aburo ne dos oboya saa na me ko papa bi no so wa pa cho se bia me sambra ho no tefa so na ate onena nti ya na me sua adwuma kakra na me amedi mpa kakra ena o kan se o de mema o wodamfu bi a wetima ide aboa mama hwe akola no okay saa nipa no kan se o de mema ne damfo no so no o fra me kun na me wale na gya ye ne se ne wafa nti na o head na me so me hu se bi a o so hu se me bre wo fie ho no ebi o pema asem nti na o hu nipa papa o de me ide the month me bla ne din komo phone so say be 6 months and some be kuma se ha that time 6 months na mo din komo ben because komo dey wo phone so 6 months there so peme nti na me ne di nkomo se bia obi ni ne mpena nkomo that time ni nyina na wo ni nya nhia na me ne ye bibia na wo kuma se na me so sidi okay o send this card bro na wo ma na wo send me sika okay na me di wo nti me ba kuma se na me ba mo fa nchen e wo dua ko nti na that time no so na me nya adwuma nya nti me ko adwuma ogogo akara sa na djuma num tuna kwa na so yale sa ntimiri sika ni na ehwe kwa na yale na me sika nkopon me ho enti wo baba akono de o papa no gya ne hwe ti wo bra wo be break ma se nyina sika wo nyanya ade hwe akoda no okay se de bia ko wani pen nti eya na o kan se sa de se de mi ti do mi onime ha nyina me kam program ma nyina nti o kan se de mi si bre no sa de me ye de me mbra bebe ono no wo no a wo twifo praso ono wo fu wo ho a wo do nti me mbra nanka me no do banchi ma abo nti me betu banchi no chigale sika akra me nanka me da kopon mu me pon ho me ho be ha me nti me megitum na me ko ho nti me ko bi ho na me yese me tu gale na chiwie na me yesa da ma me nko sirim na me nko pon me ho na mbra na ne sta ne se sa dia o mo person mo wal me pre ko mo ba no ansa na makosiri nti o mo ko tumu trinsa wo silema ansa makoko pon me ho nti o mo frɛ busuafo ne se de bibia me wale ye no akoye se busua bi sa nti no o mo ntimi enwale me mo ba no nti mo ma men enko bibia me hede me firi ba ho ade nti ya na o mo ya busua sasai na o mo chere se o mo fie ho no mama me bi firi me kun na me wale na fie ho nti o mo wale me ma mo ba na akoye se o mo wale o mo wafa yire ama mo ba sa ye mudafra nti o mo ntimi wale ba na o mo so man kan chem ni lista ne so na ta chiri lista na kan bia chere ma me ti lista ne tumu for sa nti na lista ne kan bia na ma ti lista na asem na me mpomenti obi asem lista there na be kan be na me da mitie enti bra wo ba ye na wo be sen kotu banchi ne nya na ne be ma ne nya hwe na me ko ho na me ne tena ye me ne ye bibi okay nti ho na me tena ya na nti bitama me ko ne bronya tam nti ye di bronya wie na me da so ho nti enu na echire na me tena ho nti tama mo kan asem na lista ne se e ma me nkofie na me tena na nesia na o makopon me ho ama na me si yo nti lista nsem ni etu na me tena ho ana aja me de nyeme nti wo abusuafo kan se omo mpra wa de no so me busuafo ono na busuafo be ma ne busuafo ba man kan kire me okay nti wo ante da na me nim so mpema so na mo gime so pa nti na omo so be metena se sana ne de no minister ne nyina na ye minister na nkasa na sika botom na ode ye de ode sa de ni nyina nti minister ko jo na odi dwa brɛ me de bi premier oto ma me nti na me so nim se ho no Nhyira so me ko be me ana ma fight ya me brɛ me ko tran ko for chin le bi sa na ma pe mo china me ko suya adwuma no enti me ye say ma wale na ma wo na ma anya obi ama na nso ma me so onje me ba na se ma sanya kuna ma wale tena ho na oho no de o so be hwe me ba ma me de metena ho na ma bɔ me bra enti me ya me ame enti me de tena ho sa enti me tena ho na yinsan ne ba ye no ho no mu ho na nsta ne be ka cha me se no pese me nye mansa nti no ka cha me se me nye no pese me no nti ebusuafo ne se na ebusuafo na aka ba tena ho na me wo bienu ba ko a ebusuafo no be de on be je atuma de ho ade na ko ade eye mojafra de wo ba ko mienu na be sesa na se ne wo nya ne be ma no e fa proper asaya wi mo di mojafra na wi fa nti ono no wan kan chem nti ono be ka cha me se ebusutenten nye ebusu e ben nti no se me ne tena na ewu ba ko mienu a eden e pe ho a eden a ho ade no on beje nti me so me ditu na me sesa ade ma me ntan ba firi ho ko no me nya me 1 month mu ho na me yale pa nti no ofi me ko ho na ba no na iska na odi hye hye nenum na ye me ko ho na me ho ade na me ne ko ba no me ne ko afu ko do ba no on ha me bata me be sa yale ne de o me ko dufo me pese me ye adwuma na me se me yale
on for man ko santi yes ni abe 2 months na still am yale sa me ntumi nso na me sa na me mbra kuma asa na sa bre no na sister na na odi dwabre wa wo so ono so wo ho no na we ho sa tam na fede me ko kan asem se be se na ni na be mana ye kra na fede on fi me bi o so de ya be mane embu ade o kana asem bi na odi na attempt on kana asem bi sa na ka kire me nti wanka nyu asem bi ma na me sa da me fa mbra kuma asa ha na me di mpa akra ka ibe be boa me nti asam na yin se 2 months e ko 3 months na me de ba me ofa mo ha nti medu mo fa mo na me ko pa adwuma e wa adwase obi ani me wo ho nti me ko pa adwase ka campus ho gate ho no na me ye adwuma choba akuzi na me ka doko no na me nyem 3 months na me de ka banku sa state no e de me ka na me enu de me ka na pita panyini no e de me de ka me enu o sa de o bucket wa no no wako no ma ne no baba ye doko na adwuma no wa bra be ma fofo na tena nyin sai me ka banku no dansan me enu me ka no pa de na ma ka yumre de me ka yumre de na metena ho aboni nyina ansa makoda na me nyem sa na me so joba nchika ho na month o matu am 4.5 atam no nti no bi na me de akra sa na me de because of it sa na ska ne be sai nti me abe 8 months 9 months na papa ne se ma ye mere mitumi ye djuma de nti me nko fie na me nko ho me wu bi na masaba nti me kom wafa no ho no me ko tena ho sika na so sai nti me de blessa na me nya 9 months nti 9 months ni mu nyina no be ma na mere wo kira kwan da wan siri mpo wa me ye friend me na ma mpo me kan say me de me friend ma pana chobi obe pisa ke be say na ma ko hospital wa mama nti me blessa na me nyu mu bi efrefe no kaka edi na tema still as kanemba nti da I work ni aba no so me ni aba no so le me friend mpo that time mpo na ni aba no mpo me ni number me ba no ta na me phone nti bebe me de pen na me number nti medu en se me fere I work am me nya 9 months ni da work am no na me say me ni work afio ha mebre atam so gogo so honam ko hospital nti na mo se moja so nti me hwe ka ebe ba ho honom me ni ube ba tuama me mo fa nso se onye sika tam mo fa nso tifie onye adwuma oniska ono so ne mbagu no so ohwe nti onye sika nti mo san ko ho na me nko wo nti me froka wo ha na me wo ka mo na metina ka ni ma na me ko du akura na ase na adwono nti na adwono mo ho na wo na ade chie no pa ana ko du ko to ba ma no ko to onu aba no omo je o feso omo na omo de me ko hospital na me ko wo ya okay nti me wu wie na omo yi me firi wa na me de no ko fie omo de me ko du fie de ja no fie no ana no omo ansa nso mfiri mi akwa na be shotali obeye den omo mfiri mi papa na itin ekura ho no papa no na kan charity afu ba ha no wa me bone da na ode koe nti mama afu da ho no ade che na wura na onye bia na ba tan a wawo teche de se wunya hwefo na obedware wo ba ye nkwan ma wo ne ade na dware ma de na me ko na stand so nyam nti me na me wo ndo du fe na sa na me si mi na ma dware me ba me na me bia obi am so mu nso mpo na bi mi wa me na me ko mi nso na ba ma no we oba na obi si mi free motor so na otu no motor pie oba fie na ko ba yumre nti otu no motor pie ka na mpo no me say me wo be kwa ma ya be 11 jai mu be 11 mu ho no me da hospital ho ma de che o mu kan say jai de oye no jai nti oya na me wo 12 mu 11 mu na next for ne say ho bi me wo ye na hospital 12 bi nto mo so mo nje oba time da ma de nche kire de bi chin so be pin for be ba clinic nti no o me yi mbe phone ko fie ho ma che be phone ko fie no si yo o ko fie no an me say bo be 9 na bra yi mba ho be yi mi na me da ho sa nti oba na be yi mi na me ko du fi no osim si no tu moto pa no ko nti me so metena fie na me ko no na nkofo cheche me ne obi o ma o chem ko shit obi o ma o chem samina eti want to talk wo hu ne ma manfo ye shopping to you welcome dress nya de want to be ankwa wo so me wo na ni na ka me de ko e fie de ma fa hwe ntoma be 3 na me ko shit ni enu bi na me de ko e eno kra mpo na ne for ne so mo nje ma wo ho nti mo kan so mo nje ma wo ho no nti mo ko pe ka mela ka ne mpa medu bi fi se wo na ma di ka me kuma sa me de aba na ta ma so se kwa me ba nti ka ne mpo man fe ka na medu na me chima quarantine to ho na nesi ni ebe so mu de me ko inside na akwa ne bai nti me ntoma na me de ko yi na no me de pa mo jam nesi ni mpo wa nya hwe amfa yusu me nti wo ne nesi ne ka chen so nkoto mo to mela na me nu na de so de wo come de wo de man didi nti nesi ne ka chen so nkoto mo to mela na me no aka nesi ni se kama ko tene ko sasa aye djuma sa ma bedu anu anko me be wo oniska nti oni motiska nti nesi ni no e na ma okoye ne tin ebre me na me nu me na nesi ni di na tema na koto mo to ba ko na ode bre me na jon nti da chen ode ko du fie no de
wajame sansa na papa kan se ti ya koko na ase nya bibia wo ha twa na bedi nti me so no pa borden nti wo bucket wa no we ntwa ne fuma wo so no pa wa na wo ye no bibia me jalo ma de no wasi wo niama onunye no wasa akọ afuom na be ma no we me o ma mo ho me so ara me si me niama na satam na ade bi wo efe ne koba me so ara ma chia na ma ja kwan to what is can so waji wani so pere nti me so no pa musika na kaza bi ni ho e be pe bi wasanti bi mu he kwabrata enkwai nti e ba sa na fe me kote sa akoba no e fe ne koba wo ho no omo ene bo omo topa wo omo togu abe ase me kote sa akoba na abo ano a me kote bo ano na maboro na makoton nti me ton 1 cup 10 cedis a do me bo ano be 3 cedis a do me be 5,000 10,000 and what I be bring so bro I kitwa bi I didn't see say then because asema wo ka me pese me hu then I see jaba they say me sa de akwa no o ka cha me say on ti bi show bi ba nti me fa akwa no koma papa na me betena wala na ase nti me de akwa no sa ba tata na we anya 3 months equal 4 months e wa kura na nti me sa de ne ba me fa mo ha nti medu ya na mkan se sa ade ndipa mo mpeme na opeme ba nti ko peme a kon ka se mfa kwa koma papa na me nsambra wa na nti me ye de me nsanko na me tena na me di me pa akra sa be sinde nti me ba ha no on se niska bi ye fe na on se niska oh ye no bra wo ko wo ho no woni ne nya na mu nkita ho ansa wo se firi wa ba se ha ante da bi me ye se me sa ko ye no me ye se me pesa me san wo ha sister ja dia wo kan ja to bo ansa nipa wo wanyim 2 months adia bade dia campus ha abeka dokono wo ka da san kase mienu sa wo sai 30 akase mienu na watimi ayelele su la lanka kaka ma wo account dia fuka ko twifu price wo akurase akwama be ma shi na watimi awo wasama wo so wo sa ne ne ha sister Uplo no say Tlati. Ah? Tlati ampa wanti krank enye. Nko ahoma ne so. Hello. Hello. Mama Tlati na what to say? Asomo ho no say. Adon kita me pa. Na wadoroma wonim charity. Pacho minimum. Wodi ano no pacho. Okay. Pacho wodi ano no. No, I me Hey. Okay. Ya wa no abeboye nkomo bi na nkomo a oboye ne emu oyiya set sade a de bi kan ka medi hu ya okakra fi se wo se wo hia wo no ane madam o kire na adwuma na wo kanfo ni nua be ma na kanfo wo de ne ma no na ja wo ne wo ewo mpona twe mu a akire yi friend se o mratwifu praso na o meboa wo na eno bae bi wo na nko mete na o fa nkopon ne ho wo na adwuma wo sua mu wo bae ne wanko biem ebe ye enna yada ya sorry sa na pa wo she go no ene to mu wan fi no na 2 months of an ho adwe ba kumase wo ba kumase no awo ka no wo bae wan fi no owo ye nso tlate wate meko awie wo de akoda na ba kumase se wo sisika emma de o ka chenya ne se ne ba panyini nu a na nka aka ne wo so ne so no on fa akoda ne nkoma ne papa na on sa metena wade na se ede na ekoso de na asi. Oh, my. Bitin di Ohemaa Benewaa wadaroma. And of course, many girl netna. The many girl netna, I didn't say, but one. Now, it's can the bobos can see, or find you say no, the easy and a call. You might never for do of Masi. You don't call on one head, one by you. Mimpona me and me Juma Danampo, your bobo, not Danamo Bobo, and the bobo new and me and buy now. I got a lot of bobo. What's a Patrol team bear wadaroma. What's a noble team bay? I saw so called I'm so but team bay. I can't tell born an airborne, Tina, good man, and Obiaba from a missing point, you could man and a bow. A grand body of what position bearing Pacho? Pacho 7. Okay, 7 and I'm what you go on. Yes, I don't know. You can hear the corner of a
na me ye no ha nti em say kama wo kan no ba ha be em say ba ha Tuesday na di chen Wednesday no na wo na kan me de no ko hospital ho nde me de no ko hospital no nipa na ye de no ko man no o ka say ba hospital ho one na me so we no kre o fa yin sin no wa fa yin de wa fa ntana on de ko no wa fa no ndo de ko wa fa no nte anno ntina wa ye de on ba no pon ko mi yi se nka yen ko ngasi ni me fa no ko de me ko kre Talate pacho wadaruma mimi sa we answer watu waso wadi yin sai no ba kuma ase no na wo be hwe ne da wo kuma ase o kuma ase ni odin ko hon de me ko ho na wo sende ni sika nisi na wo sende ni sika tamo odin yin se no ko hon de me flen de na enko na oba wona ne ti a wa fa furo wonim se ode unyinsan na nam na wo fro na enko wa ma na ya merehwe no kura asebia mbere ba bi obai wo e na otu wadwene mutira wa kosi 9 months me ese me to my bi mu because mu se ode samna ba wa se me nsha okla no esa na mo kan bia oka free na ho na wusu kire ma free wo se oba ya na mko hospital won na hospital fo ne se oba ho ba ko pe ne wo kire mu sire o se wo no ni akura na se ana mi se no ni wona abehwe no na wo sende ni sika na se wo ntene nka ana mi se na wo ntene nka na mo be na wutu ye oh me ntu ana mo ndia Pacho to aso wadaroma nche esa no na oba ha na obewuwie oh nke me no na ewo ho nke me no na ewo ha na sa wie no na odi akula bi so ba ha nto odi kula ne ba no na me no na ewo ho na akula no de oyale na ye de no ko hospital no ya kanu sa asa do na so mo de ba no na ma ho de ere ebroso na e flare akola ni papa aka asiri na say onye de on pesika kakra na yenso mpeka kakra na yenfa nko ere yenfa nko tu abi na yenfa akola no blafi asama akola ne papa ka asiri say ono no wiska but on fa ere on fa mai but ye nim na akola no susu ba ode be ko ere ode be ko ko nyame adom na ye di akola no no hoto no na wode ne ba fi a o fa akola no papa ko na ye de na bla o se ni wale ti product ya mbila dia wo ka me kwa mente wo bibi kan aka kire no me say tam na akola no ya le me de ko to was the cancer mo bo kan one sirimpo man bobi obi na be dum be odo to be yi me free o house be nyina o man twa one sirimpo hwan na ntua we pa ya na so wabo ko da obo one sirimpo tata kan okre me mpentro kwanda ho no kan 30 million me da ho 1 month 2 weeks Emma obi ba ho misu na nipa bisa me say ade na me say o mayim na dada me ska ntua ska ni bi na obehwe na yere on na kan ska na wa na do tua na for no say me nkofie me o ma ska no 1 million say me njim fa ka ya ska na me fro o tlate say tlate o ma be tua me na be yim na ye tell me say oni moto oni patrol de me ba ma mentie no what the train tlate me hata me koko na mo flame no yeso ye wa ha ya adwuma ne afra wo ntinya abotre ma ya kasa wo busa me na me chenche ma asam na ye wo kai wo twa tro ba no se ono yi wa no ti de okai wo se wo kaso abone ba no ka wo bua wo bi kura ne betu 1300 eyi ni free hospital no kre me sam na America no ye me sam na America no me nka se bill no me na me tua yo me se kam ma akula no yale no na me de no ko e no medine ko no bisa na se skana ya me ba ho na me de man ho na dis kana man nti be no na man say ni skana enso to into no 2 weeks no san ba ho le papa ni ni ase onye de ombe na yenso yen pebi nka ho no so onya na za 1,300 na me se na za de me nya no obi betu an me nka se be no me na me tu ai but akula na me de ko hospital me na me de no ko adrobia wan to adrobia won ten ka se wo to adrobia ho Tilati was say
wo bay wo de yemfa ono ne ba no kra de ne nto nchen wo se wa wo bay a wo da ne so owo ye no wo titi makoni bibia wo hwa akoda no adai ose me hwa akoda no acho ye ono se me hwa akoda no de no no nka nokre na charity ora akoda na wo hwa e de ndo no me hwa akoda na skasene wo na mo site wo buase Bese kwa boss kwa yo fem kacha me charity ma bese kwa boss na me see you. Meba wo de meba twe. O fem o boss na kacha me say o pese me dia kwa ne ba boss na me see. Wo de wo nkwa na wo anu. Wan se niskan ka me popelo se niskan pona ka ma jeme nko nso wan se niskan. Meba twe. Telate mpa chewo akwada ebusu me bia ya wo ma ne se wa ho ode mu. Oh, na me nka se beble. Ebi wo ho na o flame se wu. Akla no Oye scan to again mana abi wo ho a 100 series abi wo 1.5 na ma sen na man no na di be science a wa sende wadaroma oh me e wo me se me fee site ba ha na san de ne ye de me yan sen ne ba me hata me kokko bi na me se me wi na nka me pe 300 bi aye a sen no anu na me fee site ba ne bi me yan sen ne mo me na e de twa to hu be ye da be wo se de twa to hu be ye da be wo se dia e chato me uye chika say bacho se wote ana o metichi na me bisa se eda e chato a hu wa wo bei e ye da bei me di mani hu na na fine o acha kakra pese wo de wani bu a edi bese o dan na mentimi nkyere mum ti wa wo basa bi wudua no ba na won kai dakura wo hu no twifu pra so ani kumase de kenye kwa bia o de ni ka akode wo ya be ma hwe obrani akora no gya oba no wanya se oba no wanya se why 3 years 3 years oko school oko school what say pacho oko school when oh no ma me na da no flame ka se so oko school no ho nti o kan ni school fees a kire na me so me ye kokko ejuma nti me wia na me diska na ma no obrane tensi di kra wa team 900 and 150 wo be re easy because we return we has to see asa team we na say the mama si card dokunu no wo onyame no kra nya na hwe wo taya nkasa brane no ogina hai enti se ko ba se de wo kan se me hatam kokko me wia na me di be ko ne ade ade eja wa wo bade ya nya na sa papa na na me ka se me akura na o se me ka se de me nka se beble but no o kan yankopon a o hata soro no te me hwa akura no yankopon a hata soro ono na be kama asama ma me wasi ye mrem wadama busumi November yi sai na wo de ma akode wo se wasi ye mrem na ye mua na wuti mi hwa akoda no na de ye ye bisasa busumi bia no sai na obenya de ama akoda so ba de woni na gya yana oh me de ono na one tama ofi ha ko no na no ka so wale bi mo ko ka wo de obasa wa no ne betna no se me bisa no se ono no nkasa no po obeka no kwa cho me na mo tama mo site ko no na me ka chene se sisa obeba bi ma na o ma bi me bisa na me wo no me no na e kasa me bisa no so obeba bi na me so se ni bi me bisa no so on fa be ma bi ai na me you nti me de me na me ka se ma ja no na wo de wo atweye mu a wo twen no so obesa aba wo se pacha wo twen no so obesa aba mama wade oh se me twen ba hu se like your hono say no se bia wo no ba wo hono ba no fi wo hono bia okofa be ma dia se amana bi wo ho man yesa amana ele a wontimi ye de wontimi mba onye mu ho ade se ye mpɛ na ye twen ye so de wa memre bi ye fa ho ana akoto mutin san akoye mu ho ade na wo memre bi fa ho pacha tempo de nkan mpo obi me walo aha Talate wo bi se wasam o o se dai repeat your kan se empina twen so ye ho ade oye mu ho ade wo ho akoye mu ho ade na waka se me no watwe me san aba ofie ho na we wa memre bi afa na me na me no wo ye fa ho akoye mu ho ade maninya no tobo mame ye bacho no hande na o kan no anye no hande aya ana ebe bibisa na meka sa ade no won se wo no
se be ma no wo no be na nte na bia nipa no okọ wo akwase ya wo ye no ho ade wo ye no ho ade o ade no wo ye a dem oba no ntimi mafi na afa ne yonko achi wono anawo wo se why na afa ne yonko achi wo yiri na afa wachi ana me se wo se no ade na nkasa na meka okọ ho ache nti nipa na ka se obeba ha bi ma wo se me busa no ano bisa no ha na ye hunu se ho na fi mu mo bisa no no ka sire oka se nipa no o se won wale bio no won wale bio me bisa no dem bio aka ne sa kire ho ha waka ne sa kire u de ha sa kwade akiri ba ne wana waka ne sa kire o na ye sisa no oka wo phone no so asa no nya na obisa ye o ka na ta nti me pese obisa no wo na wo ye be ma wo ne nete ebi a charity me de na me twa wo baba biem no watie de wo ka na fe ya ka akoda ne de no oh me de sisa de akola no de me ntimi nka se me hwa akola no ti boso me baba ne se ore boso mo ne mama no 200 abi akoda 3 years akoda waso tensini mwati mu de 200 na okosuku kura na de bia no nkola ekosuku duada ebina da wukuya da ya wada etela ye bibi fa ho na 2 days why 2 days ane ahana nkasa no kokko adwuma na ye kokko no ko wi a bia ni ha bio ti na na ka no sasa no wachichire oba ma ba osere ho de tie abom na ba ho di fisesika ni ho ebekwa akofa ka ade abra obi ani ade na nkasa no ensese do ti ase ensese me de maka nto no no se no na enyewe a ni hia ne se me ba asam bia ya wo se ya kan ye meka na menje me ba ano no de wanya nuru sa obeje no efie me nsa de enuru ho enti de ya so ye beka kire ni akoda yi o maame esese wo boa bi enti bosumi bia no mane 400 na maame no so mfa bi so na mo fa hwe akoda no 400 ni ano edi anu so na maye we kwa no me mpanyimfo ne me bekopa because ma ba fom pa ana me de bi o me bia ma wo ba no anya we nkwa na ye me ba wo de ana me ni hobi na me se nyi we nkwa na ye me ba nti me ma ono no 400 na me ma we no so 400 a den so na me de so me de bebo bra na omo so mo ba mo nso mo fa ya de awo edidi nyam nakopon behwe wate eti yankensi wo na me ma producer enfra wo ho ye de letter be ma no na o de letter no abrɛw na akire ye ne obekasa why obetelate next time obey study why mami evangelist brem Naima what dey wo brem Naima nyame Nhyira piao na oni so ti koko no for ba no okay Naima on ya na me pema asemu anya so me pema asemu na e mata yi mistake bebre okay abaya what do you hear Naima you said again this situation come na basa aso bi fufuo so nam ne no fukwa aso hu da sa kra no ma no kra da o sere kura ampa ne ko ayi social media okay oh in fact obi akanfo no wow na se de usi ti wei aduma wansua ya atopa wan se atu abani where's your friend say Mary what thanks to the go be fire that's right akwa we odi ni gira dem na wudi sika si wonya bie problem na wati mienu enti amma no ya muntu mu boase na mu mpa ba bi nsi na ya mema no fa ya fu ayo no kwasa na meka cho ye yanti ni bia ya de na ya haba e fa nya de otimanse Naima wanso gina koko hu de e so tu be 6 million tell me the above mama no koko bia otigu obi e be sesa okay otiboton bi e be ka ese sesa okay ana se yire ne pachi no de ne nsa hye krata ase wende na obehia ohia akola no because 4 million no ye dia omudididi afi ne be waki school fees account any school atade no wonu se otia ontumi zipunim okay se nyo no nkwa ne ba de anya ne pese chen se ohwemba enti no de omogu akura na so ho na ono ye se 4 million akola wa bosome 4 million wusu
say nyo don kwa no me ba ane na say oya wa adwene say mentimi nhwe mmade say me gya die yeah Otima say I say oja die pia oni fia some oh ye waduane die ye wo mu die ne wo banku die ane wo mu tuo die nti e dia say oja die pia Otima say ene de mentimi nya he that's right do ka bia ka ni aba na me ka chen say me sere no me nsada me nsayam okay the one na me asiesie no onfa nyansanto na ho fe ho onfa nyansanto na ho fe ho because na ima when you ba mu he na nantu o de he na nantu onane progress na me nantu oh mama in fact our price ade be da wachi sorry oh faade na want me we ya no pija kita isi here na basa apa we dia na ma ya de wakoche koko ma uti koko telate me sister telate what's this na mama na ma da huna me hade why kana wa mu na mata awa ya de kobosi abo awa ma we ya de kobosi abo what you dia komo obi agi free ase no na manji misra emu amodie no muninko na mu yesre no so ntimi hye no so e be bo ne pampers yeah anasa obeye we already kakaka na yenko ya na musisu ne kan bi kire ma ya na monte yase na wan kasa so site lati suban no wan kasa so hwe ko wudie mu na hwe because first one why ye bi na wo be kan se be ma wo se odo science wo se wa bodam ye de ni wo bi eti wan kasa wo bra bo na hye wo nsa wo obi me bo bra ma wo te de me che na se obi me bo bra ma nti hu se wi ase de me pani e wo se me sigina bi e mama brabo se na me pesa me de ma brabo ye nene nam sa ne me ma fam sa we wa hwe fitilati so be ko tilapia na fe ayen sa ta de on say yes so me sister la nti ahwe fitilati e be ko tilapia na basilasi na fe selasi na fe iron man fo nyina ba nti nya gina bo me pa cho tie me pa wo ho fe se de so for describe wa me wo atwa ho se Facebook ko he ni akun ho ntokwa cooking solo cross me power to aha yo ni nya ba me ba ya do man himo mesrew ema we nsu ha pe bibi ya wate na de fa hwe abofra no se be matelati o se ye be ye afam de na nso sokura no osuso ye bibi wate ase na fe hwehwe wa brabom se de na mpese me de ma brabo ye entenatena ho man yusu se sabi emuto chance wate okay no kwasem na Nhyira anti say dey na we dey adwuma be na we break you turn away medical echima oba no ko school ampa was start school okay we are producer be ma lawyer e de letter no say ya wo lawyer ye ne ye adwuma obra wodi agro ba bia edu be gina no wo mpe yidi no me moni nyina ba me ti hu keto bi a friend no counselor okran inti hweye na wasem ameto na nimnya saa eti ye be ma lawyer de nsa hye kata ase na de akwa no 400 ne die that is the minimum I bet me the amano a minimum wage only on tria na won so adwuma na wo ye no ye ne kan na ato so wote enye mmema de dada nko an ma wo ye kama wo ye hu ye wadwuma pa bibi na wo gina yi a se wo de wo mu a wo benya obi obete wase obedo no wo ma no wo afa wo no watena wate until de ka wakoma to ye be ma wo de letter na koma no na ya twen se obeba why abantu ne fusere no antities community busiafo yakonko mo etoso mieno so na we asem we de brabetie bi na gire wani fa waso to form na wiase ho ena hokwa ewiase hu na wiase asem nso emobo batai bi na wakodi nsensem me wone ma ema mienu entem na maame no na sem no aye mobo bra insure Nhyira FM 104.5 live on Facebook, YouTube ni Nhyira TV. Utie mi atweben TV ni sisi a. Fatu Adom TV, na bra be TV. Mame nyame chefra hinsan e na waba. Mama, na what to say? Afra. Me pesa obesu ansa. Pesa mi tie wi ansa. Afra. Ewe mama, wo na nam den e do bae.
Nhyira FM. Mama dey people any neighbor. Abusia woni nsa center stand na ye papa ya obetimi di wunsuo agum ewo fie na fei wo site ba bi a wo ko bia no wonya bi di si won mo obetimi akora wunsuo no wo mu a afi bo etim di etim den eye durable eye strong eye tough na make na no bi se tough say eye tough ela maka na tough no pacho ti ya na mane confuse you eye tough ena esaya strong chese den ya yema ene Ghana weather no ena aye pepe nti misra wada uto aya hwesa chichidie eba ho a ye de no ena chichidie ne da ho no aya ahwe ho nso ya tro syntax no egu ho ya tro peti Ghana ha ye agent makomako ahanan a wonum ton ye niema no ye mpesa obe stress nti ye online shop no so bo adwuma online shop no ye syntexgh.com ye number no ni misra ye de ne affordable chese F4 anti-fresia nebeji because if number is 0244 335 168 mitimu biem 0244 335 168 Mr. GBC fie na emwama efie enye kama skills de bia peja kirewa na ye nsansa na make kirewa so mansa no nsa ewidi ani aye skills ene betimi etu nsa na se wa shave ye nfa be fefa ho entwa ma razor bombs ni nyini tikura ansa ingrown hairs na wo wani mu no ama acne obi ani mpa ora ti se de ampare bo ne ato apeti na ni mesrew edro na abai enu na ebetu ase enie we tu nsa na se na dark spots ni nyina e de feel any kind of rashes be a will go through no per skins echira kwan ye pese wonya betonti pharmacy bia wo bewura mu bia bisasa wo per skins wo benya bi na wato me de number dey ma bia na opedodo watu announce say wo bi bia wo pese obisa yen afre yesesi a 0241 820 270 0241 820 270 betimi so afre 0504 485 984 na onso waje wo de epa maka kire say mami abra ni wo mami abra wo hu pa nti ebedu se mami ayemre no da fa ko ntimi geka ne ho a eye market outdoor diaper epa cho eni wei ye woni nketua ne na kese echi nsuo pa enkoto ya anufo de ni bi mfa mo maame ana mfa mo papa mo wofa emma onya bed so afobo se tutu aye kro wei eye kama uji baako a gloves no mako nsia e na hye bia mu afei nso ye wo market outdoor pants anu nso ni ye woni nketua ene na kese ubenya bi ato wo so to bia mu emma no mudie enie ebra ye kwa fichire de ye yusu enie a pretty lady sanitary pad a danso wa danso e wode aka ni nyina mu wei ana wo mother with hair bu no wo mu a ebebo ho by free infections ahodo ni nyina ho wonya a pretty lady panty line na no hye madua sabosome wodi betwa elfo na ye kama nti ba bia wonam bia obenya bi wo nkan wode wani betwe mo kan shi drug lane ho e na obeko kuma se obeba mekom traffic light your number no 0242 770304 ubetimi so afre 0553 291 477 na onso waje wodie ye tuya wase ana ye painkiller ye nom so ye detale enie eye ahomka heat patch kasa patch na me ade eye ahomka eja ka patch na mana de eye ahomka heat patch kama pa we eye plaster ye di nura bebo wawura wo nom pani mu nyina ye de agum o why first layer na eye menya ne sa ye wo second layer na ansa na wakoto aduro no fatare wa chiribremu no o sciatic nerve no fa fam so kotodwe ba bia fa fam so ya men wine in term eye 8 to 12 hours ubeda be sorry no na ya woni nyina ekọ ba bia wonam bia pharmacy bia origin chemist Dani Pharma Malarigo Pharmacy Tamalefo nyina GB ato open chiremu fufo bi ana pese obeye distributor your number no ni 0599 802 297 ubetimi so afre 0248 509 003 ubetimi so afre 0536 645 334 onka hit patch now was it Philly heat no ya no dey you know ensure round say uto so no anyam na nka ho a tese eno nko akwa timi na oye na otwa woni enye zap a ya mento dem be some catch onya no that time we
Zap natural mineral water. Ya no kama nyani no wom yo ebema stay hydrated. Me can hydrated just a debia no ensuo gina wo ho unkotwa hwe ba bia Zap na se Zap iPhone na se Zap ka bi ka hona me ba bia Zap. What you say? Ensuo kama pa. Mesra wada ma me a waje wada no a wo be ye na se aduane no me kire ba bia wo kosisi a ta mo nkọ fa bibra no mo fa ngu fridge m then mesh wajo so uduru ho no ma wo benya bi ANS or Watonso High School Junction e ho so uduru ho wo benya bi Evelos Mother e wo Kronom na fe Evans 1 or KO e na fe Aboabo wo pese oba yankase e ho so de a ene bra ye wo ahoju da ba ye ne Hilltop School no e na edi enhwe ni mu ye number no ne frɛ yesisi a 0534 291 828 0534 291 828 what's it Zap time and unti Zap na onso bubobi na emwa na bibia enkoyiye maame na mpese me ma mekoba na me ma isie ne hwewe ni ase maame nya meche bo me nkomo de na asi e pa cha bo ni bi okay me wo ma me ketwa no mpese bi boni di o je meni yo mama ya mo ma one so kakra ona wasi fi na okay bo yem bibi apani no mu ya me okay o mama na emi no panyin no was saying we could school na wo no 57 and at the own person boni di no so was saying 52 okay 74 okay tiketwa no na esi fie wa anwoma so na wutim panyin ne de wo mfie wo jo yanko oyem bibia ketwa no okay enti mama say how wo kaso ye wo bibia nka obetimi abu ma ba fom kakra bibia sasai on the show okay yo ni no so te a wo mu am no ne me kore kasa ni nti akiri ya na ono apa cho se ye o ya indi am pa che kasa nti last year August 17 for ko mem Gambia ho e ko femi ma no so kasa na me kura ba bia metie no mpo ne nti wo ni ko femi ya okay enti ya na ma frɛ no ama na abeba da be o se boys na gimi sika bibiri enti ndia naka na ketwa no so e ma me ko bia kan so ma no okay me din e ho take has o baketwa no and o to kwan di me ne kasa na me kaso sika bi o me ho enti e no se ne me so febi ma me na me fempia me fama boys no mu fenua no na so na okay nti wo na wo free wo pem ba o ba na mane se wo ni aketwa sika bi wo me wa na wo anto din sa le to din okay na me person no betinti na nya hwe enti me na me nim se me ko yiska na ma no no obeba onso oba onkra okay oba no de o tu kwan no and I'm beside this kind of person or 63 million first year sika okay 6,300 me de no pori ana me ti no mu Nhyira and I'm paying man me send in the bank ho pra ne man enti o de baaye no na me se ama me srew se me nim da kro be bawo enti sika no so enua no de ye enti so nya mai de anka ade bi so na me 63 no ko e na ama ai na won follow du mame said de me ho nkyere me ma anwena dwemboni bia okay ena me sa call bank ko yi 170 it is scanning na ko yi 240 they say 24,000 they say no say 235 me ba penny okay tu ko yi o mano 6,300 na nke ese wode beto de dan wan farma and o san beje 17,000 e kan o ma ne ko ye 240 ko ye 24,000 okay they say they say 233 na msiyo okay intimidi sika no ma no be 2 months also me ofie ho no be ba won kro no be didi nkomo nyina no na mpem no oba okay ti esi ade bi na ya be ma kwa so na boys bi ha da no se tama wonya hoho me pie e oni ni kun eni nyame anim ni wow
I'm say ena me frɛ pani no ka chen say unu anabo o say ice card kore wo Gambia ho Gambia no wo fan ya okay entini just me frɛ na me ko fe nua no ba na me so me ko bi account o be di mi din o ma me di mi din ko ye ma no so wo so ni ha enti oba na me sa ko ja no ko ye Ghana card bi e me ye den ma bo amane na ka me ni mi Nyankopɔn na obisai sika na se eda no aye oso wo hia sika no me nko na me nko transfer sika no emma no na me ye adwoa enye me ma me na kan se nsuo bro so bro ka so pampan so na ma fa ne sa se mistake ni frame efru ti de wo kan nyina ne se ma ko fe sika nam de amo no de ne ono fa nya adwuma hwe me nka hwe ne ja ewo mu ano de koye oba October no ko November nti oba ye obani me ko ya nti wo koye no da ko no ma pa asori ko fie na me fu bere sa de ye ne baketoa ono ko wo ne mani nyina wo mu nim akra okay eno ofre wo ma na me se ho o te hin na me za me te wo ma me fie o so be ga na ro abi tu asa ne ma to eye wo ban ne kansa one ne man di hu nkomo ne o si wo akwala ne sere ma me di nkomo no te okay eno ofre me so be na obitimi ayo obitimi ena me bo pani na ma ne ai ska no e wo mem me ko sankan ene ensam de bebre afi no no so me bie ma na no didi matem ena ma chi no yi me ne me nyina akogu madam fu bi fi ena me ko no anu na sa bre no aba so obetu se no ma akwala no ka kire me no so oba obo ani ho asaba oba bitumi asam me mato egu bitumi so betimi aye ena me sisa me ne ma ne kogu madam fu bi fi edi asma a wo ka kire me ne se ene onu memu honti ne me nko de oni ni kun Mrs. Tapeni so ya bre wa ho no ho menko ho na me koy ho kram ko di 3 months afre de me be me kasika ya efun ko ano ka kire me hwe efun bi ti sese mama ya no sese beifo me ji usika kura ka me de ho na ahye me di sika no hwe me ma no ti onya ka me se ama me nyame do ase me timba bi ka ma wo kola no hwe me kama ti me tra wo na de ni kunu ye ni me nye ho na me se koko femia no ni fesika no ma me na me nko peda ni me so fe ti ukotena obeya we no ewotu afri uba no wakwantu mu fie ho e na obetena panyini no so se onko fesika ne mra enu mu na otufu no de ma ho na Nye no didi matem sa ambi sa penis nti de ode ye o ma mi be bwan na me sa me ye adwuma hwe me ma na wo ye adwuma hwe o ma na obeje wa wunu ya kuma sika ono wo hwe me no ene ja me hwe din na me se da bi me so do nyina me ko wa sa bra adwuma be ni metimi aye ena me didi ne me ko akosere madam fu bi ho na wa ko tampo fenua no ba me diska na ma ade wono no fie wono ntimi ma wontena ho panyini ni fie wono ntimi ma wontena no ha adwen ade no osani awuba no no Mrs. Tapeni wono ho Mrs. Tapeni ya brewa be 18 years okay eno no ne ma ne papa no ye yona emi enu ntimi gugu so ntina me ye ma dwen se won ko fenua no mra afede no timi ko fa beton abra me ni mo hwe ebe bi so ko fe bi bai ko na ne bo mama ne na sister say amade o ye o mami emeni oba me na wu me na wu sese na me kama no tunti dan me ho ana se na dan fu bi wa inside me ko tena ne ho kakra na mzinti pani mu se metimi atutua sa akotena wo bi so na je sa ba de tinti June 6 no ena me ko na dan fu no ma me pani mu metim baby wo hwe de metia ahomete sister no wo hwe me kama na de me da me ni ne de me ma ni guo no eso me eti drum me bia me ni sika
sister no so o me mani sika ansa no no aduane a wanya bi na dibi ono de o musa me na me so me mpɛ ne saa na menye busa mbe sika obetimi akafo a kyerɛ me saa wakate phone na me tiwiri na ma frɛ me sister Penny nya bona mane a wo se abra nya botre me sister de bi de kɔ no edru me bi kra am ka kyerɛ sɛ me de letter beto ewu ya sha me si ono na me sister say abra ntu betimi ewu se na me sister me nye de na sika ne kodi ni hɔ na di sɛ August 17th ne 1 year ɛna 23,000 akɔhyɛ ne to a wontimi simple sɛ nyunia ne kɔ sika na ya abre wa usika wa kurasi a me de fam me ba fada da wo bra no afini won fa sika ne ma wo debi o se ne ha ne sɛ ntimi enti ɛda wo so ɔkɔfɛ nua na ba me wo wa na o ka kyerɛ me sɛ wopra o se da bere ɔkɔforo ka na nanye ampa wo ba be 3 months ni kurum ha ni nua na ɔde ba yi sika na me se amba gibi ma me na me fam aduane ni na me hu me korete me pastor Church of Christ o bom so ya ɛkɔ be 4 months ni kra me ma so me bi ma na be ya ka fun me ka wi no aka fun saa na ɔde enene 3 days sorry ano papa na me hu me korete je resistor no obey obi bia me fere sa on to sem na ma hunware on to nsuo ma wonum na me kura metimi akotena obi ba so sa na me fere na homache ai meba na mdu sika bro begin the phone no ma obi ntini pakro no ampa chohwehwe wa na mse me hwe Syria the phone wa wo ba phone no me fere no de ma obi ntini pa ma me nya botana mse ma wo mpa cho wo ne hwan me ba no ka kyerɛ sɛ ne maame nyam kyɛ de frɛ no hem so gyefo wa frɛ me me ba nam de sika o ka sɛ o sa ko fenua no bo so na o twimi nu na no branda no kra me sister ne bo mama ne ka prɛ wo man menye ya no asendi bia 1000 gu me phone no so ametia free sika no enam sɛ be no kore so obeti sika no so me wo ye me nyame sanyare ya wo achi wo ama no didi matem bibre mama den na opese ye ma mi sika no ena meji na wonim mai bi ena one mai ni di nkomo ne mai no ofura nwoma so hase ntida no hum no se ma me what you if obani feel na me so no so me nko ha dan na papa ma me dan nti ne twen me kakra bi na me nye dan no ma na me se ho nti dan me na wa wonu Syria ne frɛ me se mi so se menfa 80 million mra o se pipe no ne mani fie na me nim se o de one room to na se na nko ankasa wote ho no wasete wo ba fie baby wo dudi enka wo de dan han ye den na sika no kura ma no mani bi ne fa de aka ma me na se mi ntimi nya adwuma kra se ne mi di na kwa wie ya na we de nya me be eme eno so abeto sabri tinansani na me frɛ na asma ka kyerɛ me ne sɛ de me pe bia afa me kɔ na sɛ no so me fa ne kokɔ na me so me security court da me no na me de wakɔ me fa nkɔkɔ na me tati station we pa ne mama ife wa ti ani sɛ mama de ba mama me ma wakonya hu stylish wo so ne ma mu na me hwɛ se menya Cecilia Boama a wodom paase na se ampa ne ampa umame a woda na wotwa mu ma wo na se mponye bibia mpo no no ani sika no watabridi ama se me ba ne se be ya wo be koso nti gida da wo na ampa se sa na ekoso de ani ezizi minimara de na mama kamera ni hwem awokra de kafra sremu no mesi ne kakra maye na hwemu na kade wo kan boni din na kade opese o ka bia kire no ansa na makomenim se amesiria no ai e na amesiria bo amaro pare so ya to amesiria o ma me abrin am kire na me kase meje sika ne free ho nam de bia ha dan de bia to de ade adi enti ma ben hira FM
Se Mam Cecilia, minim se obi wodompas asem we de minti bi da o. Se mia me ma tie asem komoni ni o. Me mama mienu ba ku akwantuom. Ona eketoa. Panyini ene Cecilia ye boni dini. Na ye boni dini asem mama mi kan nyina ne se hwanfo na ebele. Ajala Latin efro be ma no say. Ah? Ayo no. On nya be pa me chema sem. Na a friend is saying, me banon at the map, Kitwana de Mabetran fee, or quantum, or yummy be our hemi. Open Unicra won't mean Cassau. And I want Pam Joe said, yes, he be a minyamanenka. Now they but to my name says the same, the men sako shen me a dume bimu. Enti me pe kakra, na me dia dada me ho, ba time, nin suru munti, wa nyina ho say ye wuni asika. Enti me why be a man fatwa ho bra ento se wunu ane mra ne de na nka wo so de aye adwuma na mfa so abaso okoya 6400 eno ama eno achi na asa ba se ma me adwuma ni mo ye de pa na sister nya ma e de na ma me 17000 na me mfa ne bum preko na me ton a me di ba beto de da 17000 nso koya afini ma antokwa esi wo one ne bucket one ntem no wose me ba ne de ne woni mfum so obi enti me pese me boni din kura na wakwate bibi nanso watu me maka so betumi ntim de ahometi etu kwatra me ba no so se me betena ne so na anye bia me tiri so de bia be na ahometi no de me sika e den ama me mako wayi ono maami wayi maami afiri ba bia otene de na koma na damfo asem we de me nti ase wa inside awa hensa mama me panyimu na tifia du se mama nya veze ayo October 23 na 71 years no wo ma mete wa down for so na ofra se me asem de maybe ahoma na tum na wa kire wadwen because se enya sisi dia enka mete de Cecilia eka but mama panyimu say de me nyin ni se wonu an ye moba obetimi abetwa asem kese se ato no so yenya ne dai ye nyina na yeti asem no ususu se eye dia na yenya ne dai 03220-835-818283 me pa wadwen kire yenya dai because isi wodompa se heya na wo obi nso tie e bia na wo ko ba bi na ne fun akodum mo Cecilia bua mama ne se wo ma mete ha na nkoma wo bonie o ma yente ne nka me ba homa no so me pese meje wadwen kire e wo ho 03220-835-818283 Mr. wadwen kire keke ma me fa de odika hello me do fu wadwen udi ba bia free me pa cho wa so de ni fu se chiku ko ba na ka free ko wadwen kire amba cho yo pia so achi me pa cho se enyanya ababa wa no so e wa homa no so bia be de ma me twan ye no kula ntimi de wadwen kire se engom na si benya ababa wa no so ni ma asem no yen twese binya baba ni hu bia de asem ne befa me da se okay me so me da se me fa fofo hello me do fu di ba bia free yes me o mali iwo du kwa ma male yanko ana me kaka ma me kan se ana me madam me kan se ise ma me mpokra no tran tro kra na dia to me so a yen fa no nto ni yen hwe woni ma me na titire mami awawo mami awawo se bi obi kra na enye no bojo timi fa no wa ye ni yire na mami awawo na utimi di ni fasa akwa we so enti na no asempa tu tie mami penimu se bi mami 71 obetimi etuo no be ka asempa kaka se bi ato ne baso mami utimi se ne kasa wo kasa ni na wo kasa with pain bitie ni na no awo sin kuragu okay so yenya ma friend ne ba no na me nyimfe FM de nyame nti enya be du mo ni de bia ba boko all right me fa be enai bia so hello so what doing here and friend hello me Ohemaa Benewaa papa yey na yanko meji wadwen kire why you doing now what you say me say double giant china bibia no so what you me am boss Sam Tiga what you out to so you am so get you oh me he nti e bisa se ma me pen mo etisi so be talking about the time me etisa ba ya kan ya jai sabi nti na ma
That she be the daddy cool, I family prayer. The first year but you can ahead you was another because and anybody can have one another. Okay, me family last day ready. Hello. Oh, me my Yaja, Papa, would you be afraid? Yo. Oh, me la gente more than fast and begin having tears in a moon. Muna Etuan, so moon like Virginia on your yeah, that's it. Anyway, drink share. Me fat me last caller. Hello. Hello, Ohemaa Benewaa. Nothing would you be afraid? But your median is Joel. We do and Macocom. Joel, uncle. Mamma James, let me say, young, the door don't pass him. Nanka and Catana, so Yamamia can I say to you no so. Now you're good there. The Minister of Thomas, I must come the Minister, Madia Moody. It's not say any money did you made into Tommy be an person a bab on timber. Say Monso more white children, more has a go pramano so air was saying. Obi afraid be a say and train. Cause sister, your Betty Cecilia Boama, Enka. Now so mamma, Miss Bibi. And Comoya wouldn't ye boy. At the sapa pepe, and I would be a come. And I'll be been a how won't he? But you'll hear be beaten out by. Debbie. It is a pepe, a democracy. Evangelist, mean to me, Mamma Penny Musi, me chetro. Okay. Cecilia, no me banono. Okay. And I do to quantine and say, me bow kakra. Madame for you, Canada. Ya, a buy ya no frame. Timmy men down no frame, no, sa mammy. Nadia, Nessie, now me say, a queer day. No, it's not the average or the first tea. Okay. No, it's the first tea, not frame. Say, sika bi ho asem am otu afiri okay me kura kura no ni mi di nkomo so na me nka nkire ne da na me se ku ya no kore na me ko fama Cecilia no sa ma me why mistake na me sa ma je me mfom so atum nti pa ne chewo ma me enti en na ga no frame say oso ndi ni mi asem bia okay obano yo wabroche na sika no mo die e wo se me ji free ni nuane ho na say ya o abroche bi ma ya mama na fom o ko ye nso achi o na fom kra o ansa na wo be ye broni adwuma pa na wo obema ke o sa 5 hours ni 7 hours no o 10 pound ni 1 euros no na wachiri bramu mututu wo no enti se me cement na fi wo bi wa minister no ha dai enti me sa me ne ememu na idru ho 2 years na wonim bi obehwehwa na matena enti se ma anyi sika no emfi wo di ontimi sa ampe sika boforo emba enti menye yeah naima eja mutaka simbi must ungrateful okay naima if yama me sabiu mami ote wo mo damu ebia no mo mutie radio no omuhu no mami no o mo dam yeah ama sebe enye so yale eya mami obosi adwene ye adwuma yeah akira ba bi okwa sorry kwa oh mami ne kasam obi a wutie bia no se wutie obi asem a ye woni mami nsan ye ditie ni pasem okoba obesi ho ana okome sa obi kasa na no mfuma na je so oka no kwasem yeah naima dedi kan mempa obi anu asem atie okay how there naima sama de mami kan ye no kra de owo abrochire no medical di no ya first naima eni de kuta wuna fu mame ho sha Proverbs chapter number 22 verses number 23 ositi waga no no wo na onna so babrewa hwe ne wa mu nanimtia okay ma waga no na ninye bi sanse omo na wo enti sabi mani sisumi na so mami we wote se woda ya wa nsore a ubesu ana obesere obaji magwe mami we hu nsaadi ganyami betua oka won fani izeda naima enti metia brochi na me mama nyame ya madom matimi akwa brochi ya mama ni chira ya funu dodo ase ya funu ba ye
nine no matina ko tina bueti asan tumi abobra atimi de plug ase form anka me maame awotinam sebe jusogum ne nugum mani paulu se wo bra abia wa peba bi de wa de ato sika naima ni sama sika tetemi no ntem da eyo 1 billion kwa mde bechew sa na meche ene ene msra abon kaka naima sika adia mahunu wa sika ho sika mani pasre sika mani pasu sika mani pani jio sika su kuni pantem yeah wanka sa maami a na obetumi tua maami weka hwe naima ena batan bia ni wa sabi obreten tetede ena batan nyina ya kwadwofo enya ayi beauty lady diaper o de ba kwala no odun sokon eye SN hu anu ayi ato atwene tete no na yam tomago maami we si tomago toilet otete mo toilet mufo na mo ma no mo nkali na mo ntuaka nipa wo babi nipa wo nsem yi ano he naima mene me yere ko bodwase ye sifika ma yakwa no gina adem se akola na dwonso agumachi wadwonso afoma we panse da wasi utade da naima na wo yare ni mami we pay your phone one some of this kakura tua hospital ka ya ka se tua mami we ka be tua ne ka wani ya ka so tua ne mami ka enti batimi no mami abonkura di bem naima ni pa he ni yo na ko si se 235 naima ni video the pain ni nyina no I think say eniafo ni mienu ni ntem no bibi wo ho omo eni no nye enti mentwawa no meba ketwa no okọ na abu kire no oye obi bia okay pani no say wonyini onya 40 ansa no okay enti wo ye de obetimi bia so meba no bia ni wiase ade no ye ne fe mpasa metia eno say o muade na wo enye wo fa wo say wo no te abucho so awo nan obre enti wo ndimi fa na hwe mrew obema aseda kura be bo no na wo na menam ni ate aburuchiri na mo kire me fa bibie ni wa wo ye ofenjize wo nzu ni bi hwe wo ma wo so hwe ne ma na se wo no o di sika breme na na o ka kire ge no se sika na na me save no bank ha no na wa ye na dwen nyina se obaga na obenemi achim onim se so be wu ajame ana me wu ajame nti maame ka wo die ni na me makuyi nti sese ma anye se sika na naima dabi naima de maame ne kan de mu kan nyina mo fa ba bi tie me naima so me de ade ya wo ne sei tie o wo ni wo maame ya wo maame fa ne se wo maame wo ba kro ana wo maame ya yira sika wa na de nti su na sese wo no so ji sika ne tena so no yi na pato awade am nko awade me betena ko nya kase mu na mbeko ba me se wotumi agin ko mama maame so efo ba bi me ba from kakra ma me mitumi kase wa nya ade be de wa nya ade on pamo wote ate senso ye ntan fa nya asem mo fa wa asem bi ka kire me o se obi tan onu ni ankasa no ayeda so ma for free ni an bra me o he so be ko ana obeka se mene ne ya ka ne na tese wo na wonye na nkese o ko ma me na nkese o tena ho na oba ne ba wo ka to se me ma me no ye dai tu no wan ka wanya anyina so se nya kwa ye se on ka he na me ma me atu a obeka se mane ze sa no ka kire ge no e wo ka kra na ma me nkese wa nya ade de na emu an tobo o te ma se ahometi e wo mu e bia na enkomo o de ya odi nkomo but won ti min kan si wanim onu ano si tudia na enti ya no kwa kakra na ma fi onu so me obayo me fi o match me obayo hu o ka kire so fu bi o ko bi sa ne se ma me we na so fu no frɛ me sa me na me wo me krum kura na me wo do nyina wo ne ye na me so me krum mama me pesa me ne oba ne kasa batanya mfra me Faustino ye pon why no go bi se mi sa anse ma kan se anya hwe mene ne kasa se me ne apanyi me sister panyi what now de ye ntwen kosi se sika no de ye beji sika no se ye ne for sika sakra ma abato akomato ye mu bampa sika no de
ye beje every ubane ho fi se enye ne ai eti ye beje e de amount to the kan wakoma to ye what na yenko jenim esa abusu all December na Bomba stores say bra diaspora I say mo diaspora nim le mo de that come e 7 to 14 days ata say akosombo wo he izulenzu wo bibia bi twa mo beko sanso ene ye 3-day package 3 nights ye Accra Kumasi Takra Dibusia Beach yebeko Kakub National Park anigye no eye kama wukuada December 24th ana ye sha se yeko ni aba 28th misrew for babe mani hu date no ade ase mamu de emienu no hwe se de bro nya no be hye ni na nto amfom wade ase so no kwabra na ekwa ma kwakuo mu se ya nye eje sanity wade ase na no Mama stop say me catch us we dey oba fada di bra fa encheni bia ema na bra de enye kama abroche akonti hu sem bia yenso oba woni ebege ne kama pa Mr. Wada friendtam na yentimi enya friend say yema wo hu de ekọ na wo so efa wo hu ehyemu bi ye wo kuma se me pa chow ye wa eja ye ben Victory Baptist sorry dan no ye number no ni 0531090068 obetumi so afre 0531085235 ye wa website bi ho ko ha be hu hihye ni nyina eno no eye orangedeck.bomvastores.com deck ni DEC abbreviation for December ena ya ye no sa no flower case diaper e chin so about time no se wonum de bo wonum ma no kama pa tissue nso enie GBC care mu GBC pese mu na bibia enkoye emfama wo de bo abofra na no redum yenu na tumu be ye wese so to bia wura mu bia no wo benya bi ato ye number no 0243033033 na waje ena afi woni yen entwetwe enkomo tap send say November 1st to 30th ana oye give away promo no ya kire say sika bia wo de fa tap send so na de abagana no ye ma 100% reward e wo in-app credit ni mo no ye wo de a enhwehwe kakra wo ho hye no so say tap send tap send app no ye fast, easy and convenient nti bibia wo de ba fie no wo betimi e de afaso e de amaye abusua nanka meba mame 1 minute pe na eneye eja na what to say Facebook for no omo no be ko papa oba ha ko ye asem da bi afrechi abana na o ka say oba fa chire no so ko ye me ko ye adentia amba ye person from balam bisan se nkwala nyam na wo Nhyira FM na ye di go pembe shi me hanso bi fourth time ni aja se bossa wo mabiem anaima mo ba nti ne ho ate say so se nso le gunu no do won kwala dia me din che no na se me ko bi fori ma dia na nga me ko apuni ana mche say wo say wo be shem bossa wo mahabi o me mabi mi ko pengwa na chi akwan ni bi nse mo ma ti ko akopọ mo che bi me ko bia me sabe ka mo ni mo ma me ne hwe no anka se mo hu yanka o ko po ma chi akwan na say e wo bitrim me nka no fam Ebusuya on se ewiase on ebia ne mame asemu ye bai obi beka se ebia papa yi oha adwen ana bibisa ya hade obi ha na bibi na ehya no so nti oba ko de aye de ye beti o pese ye nim nia ha no waba oba wiki mu nyina waba sa wo se me yenso modi bi esese ye bobia ya bo ya fra kodai ya fra mame nti mame you know what they say? The creative one. A creative way. It's young one, it's papai. What they are young for day. And they say, I know by 1 Yakakana. Me. Only Musanum. Ojai, okay. And you be because me, the son of me who say, be a sending how to be our Fakaka. Women crazy. Last time, no. Last year, with a short. Last year. And a penny was only go by one. So that's what's my Canada. I will find me crying. Father Day last year June o fen ene me ti ho hwe bi se ne di mama na confuse wo mama ti wa o hefa
watch mo side over ni Mami tiwa ya body TV so ya body shambre nye ya body tu mregu so enye ya body sa nti wo bata nti wo ti memfra wo mai mo twen ma papa di ahometie sa na mehwe me mo na me kwapa me mo na oni hwe so obaye wo kasa be at least I am sure be baba na nkoda be baba be papa e dey kwan na wiase kwaso sa e dey no no papa ide nko an waye de bone nko a na papa waye ya waye ha o de ka so na ye adwuma kaka no aba mama me kopa me ma no yesu modin bi asie bo bi ayabo ono oni ba bi ankoda no won akire se mudu achema momfa ha na momfa ha eti wo batan ya ya fra wo yi ade nko a o me de be evangelist kasa na me de ma bre Naima. Ade se hunu no. Naima, ade ba kwa ya na meta eka na me de ne ho pa me ebi nto me da. Kosi se me firi asase we so. Naima. Me ma. Bible ka se me. Se papa we akoma odi ne ba obi be ka se na ohwe o ma. Obi be sa no obi be susu. Ba ma me ka se bi che dan me ka se mi o ase. Se o papa te ase we sheba. Because we see that oh papa onipa bia ne papa te ase bia you are blessed because you need your father blessing before and son out of form. Yeah. So afedu na call papa nchen o ma na hene ma na mpaboa bi ubu kotoje papa nde ne sato so bless so you are blessed. Yeah. Enti dia mafra na ye no hwa so papa de yaw eto form ana ma me de yaw eto form a me kam cho so susun so e de ache no so. Na eto da bia ba wa de ne sesese no me de me ho na mom enanko na tinanko emrantian ana emma no bebre na duepo emma bebre na ade ne japade ye ma be desa woni papa ya to atopa aja me hwa na ya wia atopam awia atopa tunya won kwala mienu wotumi asem kwala na de ne sai mamu he yo papa chiri kwan enti abaya be kwa aware aberko anya ne papa na gini ti ade wo kwa kwotena ho wo ba ma wesu wotuna emma ba be ye mistake ba nti na me wo ma ya ma e do ne ma wo re kra o se da no kwotena kan o se se ma ya bone kwa momfa nya den encheme se di ambiem se nyame anya wado ma koto ba ifo nsem a o koto ba ifo nsem a wade mu a na hema me kan to se o life ni nyina ye miserable. Me come to say her obese o madwene at the same time nanka sanso waduma obese no obese ya sebi even onidie obese obaba ifo ete se de sebi previous how dey come aboni akọ kusichie na kusi apie na wagina ho hwe no yeah enti dia nkwala na yie no se won se maame no di bomu waya ma se wiase nyina hu se waya bia ye den jai ye kaso waya bia to aso okay awuni papa won kwala no tumi bon kwala na so enti se be previous se nkwala yi nti omonam no omunim so mo papa de eno na bi jaw so omunim so mo papa yam di jaw mo ano okay I'm sure you come back last year na doctor atena se edupa ena ton ho ebo adwuma girikagiri nyasam ketwa ya joy ointment eso ebo ni chidom na me ma doc akwa doc na what to say e de nyanko pon ase doc yanko awie wu na nam yo me da se some ready vehicle komo na joint person komo na de nam okay so na eni mu daada no Vehicle 20 immune system support drug at Joy Herbal Center e de abadwaman so na vehicle ebo adwuma yi papa na ye ka adwuma dia basically no ebustu nkwamo na hoden e ma nkwamo na hoden no ekosoro so nkwamo na hoden kosoro sana yare biara enamo yare moaso eba no say yare no ntimi nyina e wo nipedue mu I repeat wonu madro vehicle 20 a vehicle be Kenya wo nkwamo na hoden ama na kosoro na so nkwamo na hoden kosoro a yare biara enamo yare moaso ebe ba no say yare no ntimi nyina ewo ni pedue ni mu okay sana mechanism of action a vehicle ediye adwuma edi yare mu anu ebi ni den ebi ye bacteria ebi ye fungi ebi ye protozoa ani nasefo say germs ya na say pathogens yi wo mu na ma day to day activities enya yare dey efim ya pomu din nyina agina say yare mu yi so say yare mu yi ni ho a ebe ye den se me no ye beta yare
say bacteria so mu niwa e be dey say me no e be dey e be yare okay wo mu no ma ye yare e so obenya aduro bi anum aye do part say vehicle 20 no watimi si bacteria yare ho ina kwan dia then na ye twen me no ye ni option bi say benya aduro vehicle 20 e ma aboaye netime gina yare anu as simple as that. Okay. Doc, yemfa number no entudwa akura ansana ya tuanko mono so fi say ya na number no na ma wo a wo tiri nyina. Your numbers no 0244 876 321 0244 876 321 and now 0244 585 531. Yes, vehicle. Okay. Nhyira and I said Tuesday, last Tuesday na a week we go to Ghana ha. Okay. Because Central Southern Africa. Okay. Tanzania. Malawi. Okay. Zambia. South Africa. Okay. Zimbabwe. Wow. Then I'm call I do vehicle 20. Na sina ye G vehicle 2 more Ghana ha no. Sa pepe and a vehicle so ye den eye adwuma e wo say kuru so wow na me just send kese na say de ba kwa hye eye manager ye ma anwaho ane say ukom hospitals na your department be na say ward bi a ye si wo say enu ye wo mu a sebita frache omun kwande be bi adun die eye ye bi ra say ward ho a point of no return wow ukoha na ya hwe kakran de chien na we afrim na yi na fru de chien saa now so we got two challenge okay and mom say a bro vehicle 20 there I just say me pan we owu ye de benya nkwa and me just ma me de nam no wow no kura me de bia me ka say me ntwa for da e we fidie so because me anya me be vehicle no anya ye vehicle dada nyame ma nipa je vehicle 20 atunjo there is no need say we transfer yeah na emi just say onipa na sabita fracha ofi say anase ne ma anase ne buso fo fi say we die age nsem no say nipa na sabeka yen atiafo wow vehicle 20 wow ebu so come national television so a me wo ho na meka say wa Ghana die so saa duma me ko die no ebu vehicle 20 die me say very safe and efficacious and yet you may ankasa ye hwe so high blood pressure BP we patch so no ma do vehicle 20 a ebo pa yie sanka vehicle nya maye no yenim say wo pressure woda amafuduo no so afebo na musuo nkan na da kro anase da mienu nyensa na ma nu BP aduro ubewu say wani so be wisi hu ade yie na uti paw na wani so chi dizziness na asefo nyina onto so be san ko no modu no hu nto but enam no ka say nipa more pressure yare a omo free a ya dawa to omo so omo num vehicle for a number of months omo timi to aso num ado vehicle 20 no enne se nipa no enda edie bia so biem wow ona mofo die no so ona vehicle so biem oko checking so a both the systolic and the diastolic no ni na eda normal yes and so what pressure yare dia make am for a vehicle 20 e dia amount okay ana enye pressure nko asiche yare fo no so no omoso mo die nie inia na ye twitwi emu suo no ana say ye extraction no e de ye vehicle 20 no ye nyamia ni bia contain some elements from transitional elements say elements no body pebiani ma wo cells no ana say nkwamwa no e activated your cells bebebe e we ni pedio the basic unit of life ye bebebe na woman to consume sugars a ma sugars na balance if you are not pound no do vehicle 20 a vehicle boa e ma cells ni activated e ma consume excess sugars bi e ni pedium if all the time bia no o blood sugar no e den e balance e go be ka say me no do vehicle 20 me pressure no echo me si yare nso echo that is the mechanism behind because of the transitional element I will do vehicle 20 more. In addition to that, you can infections are when you boy infections so pe na obi ani monyinya. In colonial infections, they be any boy infections are enya memu nko na enya no.
You're picking infection from your day-to-day activities. Your course school, you're picking infection. Your tractor, you're picking infection. Obi try to require the scam more, you're picking infection from exchange of monies. You're quite you're picking infections. Even at the kitchen, you're picking infections. If you can infections are, and yes, say infection, yet sabi, and no kuan you Uba to the back of hospital now, Dr. Kajas Obana infection. Obana so no baby could die and answer no back could die. Debbie. If you can infections are a general, but a quiet fast forward to that infection and a here. So when to do infections here, a big jow yare could you and as a big jow yare Sevilla, ultimately and a day, and free. It's a drawback one a timid infections are who in Nara. Both STI infections and namudiano and as a UTI infections do so mudiano. Many now can you know for above vital 20 a boy is an infection in now if you infection a day, a be a gonorrhea, a be a syphilis, a be a candidiasis and as a old poire. Many now can for vital to me now say then at the mouth. You can STI and so on and as a UTI and so on. Obuaka Canada Sodino. Senka said the yeti waju so be say 3 4 5 times and say we your program yi now so me just say the moment I be do vehicle 20 no say UTI infection ni na no e be ni dan efuro na ho dan ato obi so wo ho a onu so no junso no be de no ade no obekọ no obekọ gina ho obechimu junso ne dan e mada. The moment I went to vehicle 20, no, one do vehicle 20, me 45 minutes. Why would you so came me just 45 minutes, do some bedding, a beba. Okay. Obviously, our prostate issue that and only for a merema. Prostate, they make my enlargement of the prostate, and as inflame, inflammation, and as a cancer of it. On end of the prostate issue. And the match will say pedo vehicle 20 nanum to the extent that prostate na ginsem near the rubber na say catheter ashe obey memoa and remember 21 days you be rubber na say catheter na free dey obey memu say 21 days ni so near ni rubber na say catheter no em free obey memoa na me betra ha pebibi ka kire Ohemaa no kan kire me vehicle dey me jini ye papa. Okay. If you are be how biano, the bia meka vehicle 20 and yare bakuna esa. Okay. Esa almost yare biara. Esa almost I repeat that. Esa almost yare biara. Because apart from say vehicle 20 immune system support drug, esa pressure, yare infection. Vehicles are contain so many phytochemicals and I say in yemura ni pediani ye papa. It be a saponins, it be a triterpenes, it be a polyphenols, it be a chronogenic acids. Say phytochemicals in nano, or be there your form of antioxidants. Okay. Now say antioxidants, you may say arrest it. Now neutralizing all free radicals. Free radicals, you may do any say it break it down your cells and your tissue and your organs. Okay. And so antioxidants. A drop vehicle 20 a bebwa it mean say free radicals e beba o cells na damage e be damage o cells and I say e be cells no tissue ni organ no e beba hu ban e dia ma it wo hwe vehicle 20 there e boni pe dia no ma wo sipi sita your joint so ho. Okay. Na kese ho ni nketo aye e wo ho ya admit ba akọ SHC mesrawo jibitu ne bag mu na fama no no fensiese no ho na infections ahuru aye pick or secondary schools and I say your schools mu no na oba no ho aye den ankoba asem. Okay. Jointment na kese ho na nketo anso ye den e wo ho enti ubekọ drugstore bi e be ho pharmacy shop herbal shop bi e be ho no unsabeka say no mienu vehicle 20 and a jaw ointment omo nkran no Tesano police station nanim ho na your lordy herbal e wo ho okwa otu jaw ointment eton otu vehicle eton osai retail so ye den e wo ho okwa ablekuma KS Royal Fina pharmacy in Cranford no drugstore lane be eton bro biara vehicle 20 wo ho jaw ointment e wo ho oba ahanso a misty herbal Colinac herbal, Fredimens herbal, Herbal herbal, and Apidank herbal,
baby eto bro biara uko oboase a smart herbal uko konongo akpol na esapon na joda smart baby eto bro bia me tumi mboni nyina okay the number na go by 20 0244 876 321 and 0244 585 okay abusia Edupa ene abon dawuro achron vehicle ene eye joy ointment pebi na wonso di adanse baby aya bedri die yentwa ye ho na yenyin kato kaka ye koba de aka ne nyina ye de besoso ama yetwa ye ho abasese ya Nhyira 104.5 Agosia Ohemaa it's a gume na yenko na efiada wadama ene efiada bi ye guy sa efiada bi ye jeje fiada bi so ye telate azeze ebetete nema tiyenko abusia ha ye show 104.5 America was so bredumedie ena wasugusu a wotie no sa brede ye dijo na ye didwa eba ne sa na de me hia ne waso for waso fm me sa no de me ana ye me say Moye fantastic. So say dear, we in charge wa hemfie wan kasa. Losing the layman capsules. Amma usisi no kotojuma ye den. Na obu adwuma so a wo kyan kasa. Na no niyo. So ho. Losing loke Mr. And let's you amma ususo what if you what take you fit to come so ayi say form. Se me bura honam si me dia se mo a. Me mwatenjia Losing loke Mr. Losing the layman capsule. Mo yo bem mo. Mo ye na la. Losing law care Mr. Losing delay my capsules. Do you know why you feel? Delay man capsules. A man made in fear do what they cronkwan and a law care mixture. So I pay for a ma woman no for anyone I want in fear do what train son come home. FD Ashisha sa a jedian crato you mo adja to muse a ye. And I me say Moye fantastic. So say dear, we in charge wa hemfie wan kasa. Losing the layman capsules. Amma usisi no kotojuma ye den. Na obu adwuma so a wo kyan kasa. Na no niyo. So ho. Losing loke Mr. And let's you I'm always what if you what take you fit to come so ayi say form. Se me bura honam si me dia se mo a me mwatenjia Losing loke Mr. Losing the layman capsule. Mo yo bem mo ye na la. Losing law care Mr. Losing delay my capsules. Do you know why you feel? Delay man capsules. A man made in fear do what they cronkwan and a law care mixture. So I pay for a ma woman no for anyone I want in fear do what train son come home. FD Ashisha sa a jedian crato you mo adja to muse a ye. And I me say Moye fantastic. So say dear, we in charge wa hemfie wan kasa. Losing the layman capsules. Amma usisi no kotojuma ye den. Na obu adwuma so a wo kyan kasa. Na no niyo. So ho.
Lawson Locke, Mr. And let's see you. I'm always what if you want you're free to come to I say for semi boom round see dear someone. Lawson Locke, Mr. Lawson Lemon Capsule. What your bem? Lawson Locke, Mr. Lawson Lemon Capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules and medi mfie du wo twede kronkwan na no na law care mixture so apemfo e ma wo ma nufuo ene wona woni mfie du wo twen so nka ho FDA ahwehwe saa ejedie nkrato yi mu age atomu se eye. Pepsodent is aware that globally 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Medi di prosper. Mema men papa out. Na medi ayedin. Intimacy Gana for nyina. Mofa inslaso. Na momboy. Na mimbe nyine penyipa. Na nyame be sham. Brunya said rubiemo. Ye mofrey. Ye wono modain. Eno nti na me Ohemaa Benewaa. Me to nsa fra o sadie ne kura wo. Eye mu, eye anwa, eye ntoma, eye ntade, eye sikadia. Me fa namba yi mawo. Na kakra bi ekura wo fi se. Na me asem me yeti asese nia wode fam no. Ode fam awurade. Na nia wode ma no wo hye na nemu nti. Ye kura wo bi aketewa bi ensua. Namba wo beti media faso no ye 0550 068822 0550 068822. Edi ebeba no eye insure donations. Obeti me so de wo de no afa Western Union announce say MoneyGram e was 05 because man say sisu biem na me a foolish son or daughter, yes, is a grief to her parents. Okay, ichemu obakwasia e manager ene na yore ho. Ye mebusem e kan no. Okay. Oba onipa bi o ma ne maame ne papa yore ho bi o kwasia. Okay. Sa mom na te. Yeah. Okay, Proverbs 17:25. And Proverbs chapter number 23, verse 22. Osema waja ene wona nenye. Na wona obakura hwe ne wanya ne mtia. Na do wo nyansane ni na nichi. Okay, mama nkenkan comment no kakra na yenkokwa kukinfelo. Wo se me bompa pa se wono nso wo a ne ma enye no sa pepepepe de ode ye o mami wo mo enye ne sa okay, also I who some ben kura any oba time of friend ma okay, roaming about so him and the woman yesterday do other would dear many she pacho kwamfosu was say or free achuma boko abotan so fantastic show. Or share a Miss Olivia Ajua Jewa Fosu aka Gawa or wish you happy birthday. Okay, Menu Irina Sabia was hey baby I will see now so we na papa ntine share who ye papa. Sanyama we entina rest in peace. Adoso ewo your communities a who draw ni muno. Okay, Menu Irina Sabia okay sana okaye. Robin abaso himaya tumko maya no fu omona mu wo baby obedu bia no ma biem na che se awo no a na wonom ewo Linda Swain oso hima oba no nso esese o ka chen so nka na ntum fisa baba no enya awo akeke se wawo na na musa no wawo da bi bawa kojo ose akrante ne ma weekend yi babere na yakofie na na sapon wose minim yenti ama bi no manage nkwasiafo ho sa bacho eish and what day but sa no choro ye die ntina makan e de amano no sa pepe someone nyameche we say hello where you see the burger me show free ejoso besia say you da say o hwe no woda afo we say oh we say na de adwumenti me late mentimi ya mehwe bi ene ayoka ya transness akọ back kore big money o say media me pese me ware no simple hima moma me ware oba no we kama na akọ wusa no peace Judas or say
Yeah, man in 360 for is the first one no the family so me woni ye. Yes, man in chat for. Okay, edo supi na ewa ha nanso kakra metimi akenkan eno no. Evangelist, na wano gu kasa so. She me maame wa hu. Yeah. Fi se mama na yale ya kosi so bewu. Mama me nua bia mfa ne sika me no. Okay. Na hima nya se mete ya na meka me nua bia anim. Okay. Mama me nua bia mfa ne sika ma no. Me heda to ka se ka we de me maame de ya. Yeah. Fane ko so. Mo ka na dwuma ye nyina trotro e nanam de hwe no. Okay. Mama ne to for me ton ka na 600 million enam de ye na yi. Wow. Me maame nua no hunu se me de me ma adwene se me maame awo me nko a. Yeah. Na mete wona mete mani na me hunu me maame picture nti me mfa nsi me dem. Me hu na me su. Ntumi hwe me maame picture. Nti se me hu so bi yo maame se ya. Me maame abre batambre o. Naima batambre. Hwe se naima nyinsemu. Se onyinseni bi atewa nti na Bible said de owo kwase an odi ayro ho. What no sabe sa one pemfo adada ubewu se ma bre ade ya na say hey naima pemfo na anu oden et say kire ye mu ya de ope ade ya na ope say se pemfo de sometime bia vibutu no aha oh vibutu no so oba no da ho no rozi no to no na ya na vimbut na sasa de obewu akwara no ube ne ko be kwa wo ho iti unya vimbut da bia soro we jiso butu ho because enti naima ama bata bre wonti mi na mutu ho ade se da bia ayaya da bia obeda ayaya naima apemfo ne data da apemfo anan amuna nyina ayaya eni nchemu asa pefo ntumi mutu na me nyina so mutu na ede What the kasa asem ai naima me na kai me pefo adada you stylish transit naima o ya transit said yeah emergency bre tra o de transit na bi se wasem naima because apemfo asem a wo kofa ba wo de asem kese ne naima ase wo gu ye ni mu ase de o da bi adentia me tese apemfo me tese me se apemfo bre what you want am kwa say timaka ntumi mfalo ko ne de waka bia maye na say o say obeyima ntumi nya hwe style mi emi o da bi style mi enu pe o ntumi nya vimbut me stylish na what to say yesu tias o mai say me ma de me no mo te de o mo ye nan no mo ba bi so ye say nde mi ntumi nka no from no kre. Okay. Me manya nai. Okay. O be ka sama ko fie akonya amane o tibi de. Enti wonni pemfo atena pen. Sai na pemfo asetimesite. Ye hwe abatan ye. Oba wonyem wo bre sex positions ni ade. Sa na ye nyina na ye hwe yo. Wo ye be men. Wonni positions say. Like the angle ne dimensional evangelist ni free ba no. E na o ka say se bia ko ba se wo wiase na mo treat wo maame a aha wa bre aha ya na o kire se ekoba se wo ne pemfo adada obeti de wo kana se aha and unim se abatan se me yisi onyinse a first 3 months no ontumi nya ne ho hwe first 3 months no aha obe like and the normal duties are all no ontumi nye okay but after 3 months a day na osamba normal until say we do the 9th month na ansana no ansana wasan yemre na we do 9th month so no wasan okay every key okay to answer wo no wo yire wanyin say adu be 8 months ye pese ye feel no say the city won say nye ma nyina kro no mo sa brenne ahomitie nti obi okọ mpenna na wa ba gine ne bia ne ade but mo meme ye hwe mo side of view no oba nyim du sa mpempen so na nafu aba ne ho hyehyehye ba bia hyehyehye no ya na mo hu say normally no it's say when it comes to the issue of sex no it's not anya say be say we did in pane dana no hu san no nko there are other things okay which are other things I seen a friend say
like fantasies and smooching, okay, any other things okay. Obi onye mu nya sad in free no unya sad in like said ordinarily obia said on the hon nane and so onko sati bia ma obenya free oba ho no so do sati bia no ma unya okay na senka ubenya krampa like as oba no kra no ne ho kra ye omobobi ne ho obre ne ho meti ka unya krampa but I say oye ho hwe okay that is the angle I know enti bamba bia kra na woni oba betina woni nyinse bremu obawu a akoda kro no kwa wonhwe na say woni paka wadwenya adwuma enti no like it's a good angle evangelist because woman bako lady bako ene no kwa so yeah sa 9 months ni nyina hospital okoba sa ebu oko timi ko do 3 months obaya 2 weeks no mas sa me sa ba wa umiensa okay ni nyinse ni nyina obe spend ni nyina hospital so say it say ko basese oba fasade mu sa na so na se ne ma eyesenya omete you say na won say nipa ni bebre me dey like me problem am shapa and some say asori na ekono say unse kwaseda no event ye bebre ndi dan ka yenya dade church bible no so enipa ma asori okay me that sana I realize you because it's about for me it's about teaching because the Bible say hearing and hearing bring your faith so what it means sound it means a child but unfortunately we say yeah na consider na congregate consider na people ko to say omo omo kwasori sa brain sa ko dina so activities e omu no so funu kra ba o kasa chebi kra na no hu kra ye de by nka nyu so ni sa Brennan Kebenya that just say ya for David Abrabo is nipa nkwasori and because nka sa de we pa no sa de we pa o ka ye be show okay so by your mama say to aso ni e bia na ni nya kan okay na ma se won hu se de oba tan asetina mutia na nka onye o mama sa o se me bo mama na hu me hu ne say one eya one nanchen eni wo kura besa ka ho se eya me se me bucket we do eya me nyina echi de ade am mesie no ma fa na echi e de ade na komma panyini no me ntra ho ma me ba ne me jojo eno pressure na odi kotra odi fi na me no de na ma otu ye no me mre mu ne da o menya ma me ne de me mre mu ne da even though kura mpo se ma me no odi jatu fie no mu hye no kura me mre mu ne da okay because e fie no pain na wo fa mu no chen fie na pain ya wo fa mu di fie no okay naima heba bia o ma me free naima minimum bia wo 3 ni nyina operation enti abofra we betima kire kon fa so ne ma me fa so wo no abofra betima kire kon ne ma me fa so wo no naima nkura ni bama otumi gina ne yere homa ne wo akokuduro okay me de me yere ko hospital de na me kota kurade ama se me ntwen na wo be ka no me yere oba wo otumi botam to so okay naima me de ne ko do hospital wo me de ne ko omo dam hoyi me gina bonten na wo chima ne me didi nkomo me ti naima no kura ni mantini anyina ho na wan chimbi naima me tuka ni fu onam ko pe ba bi gina he okay nya ko na tese wa wo na bae naima mabre okay naima no kura ni e mabre na ya se oba 9 months ni nyina mu otumi netie osimedi netie abre kwa tilapia o se netie na mpe untu ma bi di netie wonim so ba tan bia na jonso doso akola ni jonso gu ni ma me yem na ma me ndia fra ne dia ba ba tan bia nso sabe producer odidi ntentem akola na kwa no ba tan bia fini ni pa ban mu said you think who face onye mpe oba discoji okay mere oba discoju okay eye den now formula meeting no ebeba form otobesa nifu behwe agu okay wani mba ya te se saman ya ye din ye gina wade no oh into about sofin the tibiam ni nyina sa pe we nyina me na won ye de ma efam ye
ma me kwa sa situation we nyina mu he obiti odi anyima obati nteso sa otifia na otikama ye bedi na tem sa nti nkola we mu misa se mu ma me atem didi amanfo di na bra na onyem say wadi me 215 and 200 sika we na hima sika we okay sika we se be mpadu asa ye ma me akotena ye obufufo nche nipa no nso de bedi mu atem okay ma ba lady ho me kwa homa no so sesi ana menye wadwenkyere nkoma hodo a ye die yi efi oba no so charity so besi ya maami so ebesi eja a wahye bo se na last day so besa aba no na ye 03220835818283 wadwenkyere eye die hi ma me fa ni odi kan hello boy hello From Bacha Woody, baby, a friend fee. What are my young woman on a soca crow? If I should. A fellow, I must say. About you. Did you hear my mamma, Pacho? I was young. Timmy and Miss Nella. When you did your money, no money, man, nephew. I dear man, I am. It's me, China, cut in the deal. Nhyira FM. And I then was motion the balance ocean. Since a man done a former man by Shimba. You walk, you did walk, and so you Shimba. With us. Oh, Miss So made that was say hello. About you. Did you Ohemaa Benewaa Pacho? Midofo. Be afraid of him. You didn't go. Don't say. Contact. Yo, Mama Yanko. About Mente won kakura ye ni obajo ano. Oi, mpacho bebre. Ma Yanko. Hello. Hi, ma. Medafu di baby afrefi. And the you could you adam ti and the dano drive by force. Yeah, and Tafoni na blana. The road drive to dance. Yeah, yeah, who is now. Hi, my. Anyone power, you see Ghana for me, ma. And the desire that you could 2026. Let the dry about the rich Musa. Nti mo sita ma gire wan de kura mi hu ba bia mo de mo sisa fa ya be sele katasi ensem na ba no ye suti akwala no dia se ono ba no na fa ho ye fu awo no so akwala no o sa fi so no o ya man ni na dia nti twapa yi tu fo na show ba ya go bo islam hey ye da se pa hello Salaima Medafu Woody baby afrefi Mabri wede wa oba wo fa ti wa die nya Robert me ka safety coaching cancer ayi bota ti tu be tran pe me che regional minister me che kimi boss na ma o che case first case ya mo kan wa tin ya you know be ma o ti so ti ko ansa na e do ko ti abari ko tu wa hina uni be bi akwala no ko school ba wo to pa ne je o wu be bi ko to pa yan kan che papa ni sa 4 million ko abu chama no ka no me ya sure say also community 6 million ada ni mani ye no no mi so mani ba ko na bi ka ko to papa ko ka no also do chama me me bo o say ye tim na ko mo kira ma o ko na di sama mo la ni so ko no o ja say wonya bu tra to penji say chokola na o say me ye mi no 4 million de also o tini mu ta 4 million no o bo tra chokola ni bi ja e kama me da say all right you see that say hello Mima priwa pa original baako pe yenko asunje kan ma be gafo bi ose be bram council pa oba ni ma mo contractor ma ma so mo kochi ntia mi ami boss padi royal hotel wo chebo o ti tan si ja mi fam bless Ohemaa be dam papa so ho afa vanya tika wa te bo ma ka ho me Ohemaa na you are the meeting na se he na o me ma ni bio na be me gra na Ohemaa mi hu ni se ebu a wucha ma ni e champo bro for sure me ona fa kwata se na be ma be na oni mi se ma e me ma nso en fe ma ba na mi ka bi ti evangelist se o ko mo be ma ni gira ha de be ka se dra line o ha ta no mo so be yi
Oma ne ba ko se nso me ye fro afidie kasi esi o ko ano boss gbagba se de kedi kaye maburu e na me maye ni nu e na 4 million na ba hima me se bi mbredia sam be kete tie kura na be ni ma e de se ni bi case e je du be pension me ma wo na ho so aware ho so awa enkofo se condom ana me man use ana oba hima se use bi aduro ana ma me nya nro ntiminim je de boy ho ba ho asem na me kan yo it's a date now, not the better than your band. And then I was lucky I do catch and class out to me by boom family by a bar now watching. So, and to Miss Gaza, said the entire your money dear. We are better man to me, Shaba. Samamano, Shannon so. The banner of friend, you buy my 4 million mechanic drum. A shop, 1 day 80 million. What is it? Miss Meda say hello. Hello. Hello, Foodie, baby, I'm free. I will come from Sadu, mammy. Okay, Papa Yankwa. Yeah, not in my bed when I'm here. Be fashion. Mammy make a crime mechanical sometimes. I'll follow so I'll follow to the home. The Casa and the Oye and a they will see you again. And on a Yeshila. I'll call so I'll see Nani Jamamo Mebu, no Nakume. It will be all Casana Bahokrana, only tell on a wall. It is the Opibia and Walker. Yes, entity and she. Now, Miss Really, and no man, and no correct. See the Europa, and then 1 year dish. In Baumo, the normal Gemano. Medase. Mr. Medase, hello. Kafra, hello. Medafu Woody, baby, a freffy. Yo, Quaquana, Mamma Nesuka Kayanko. Oh, Oba. Nhyira FM. Oh, okay. And then my name M said you a better. Lady, for what the so na yenye nko. Yo, on that's it. Kakra met me aka say we asim ha ye we yenhwe bibi ye. Nipa etwa se ye di Nyankopon mra asem so. Denti na meka say nipa kra ye ba wiase ye manufacture e bia tape na bibia de manual account. Nyankopon boy ye manual ne nyame asem the Bible no. Na de nyame ka bia e ye no kra no tina ye ndi nyame e bo share no so no e na ma ye bre no. Yeah. Nyame emra nsem no du no. Ba ko bi eno wode ye aka ho condition. Eno kwa ne ade a woka ya wode condition ka di waja no nani na wo pana aware wasase so enti say wo pesa wo pana aware wasase so a said o ma me ana waja hie bia etwa se odi nini eye radio asema waka say yenhwa de bia ma me no mo do stages bia sa 70 ni 71 wo de nyame asempo so de wotimi kasa na yare fa ne to ho bebre abobo adam ne nam abonten obo waje so kwahwe ne maame anyuma bia nsa na ode na bafie enti se wo de wonya bi na wo de no eye na nyame aye wadom watu kwan wa besi fie no otima se de etie bia wanya sika bia ekura de sika no kura na ne se obobo bia trillion bi na bia wo kasa o maame na afa na bia wo de ka bibisa 20,000 sika so nye sika bia yensha bra wo enyoma wa famu ene nyoma wa to ahya wo so o ka se return back utimi ntwe mu ba kokra na de wudi ye wo mame ana wo papa enei no kai hu se dabi ususu ye batan ni bi ebi so betimi ayede ato eno nti ye bibia ye ma ya so ye mu nhihye ye e ma ya wo fo ni obi a ne ba ne ye aka mami ne bana nkasa no ho ama ne mami wu shed them 3 days no ni mami ne shed them a ebon the last time on what say mati me mami ka choke mami fa mani ko he ko na chese ne mami no wu shed them ebon kankan e ho no ade asem e na wo ka se wonu hu ana se ade na enti ya yenhwe ya wofo no ye nyame asese wo mami ana papa it does mean say me papa da so ti ase anka mani beje pa sense no ye but be ma wo ye papa esa ye bad time be ma time chese wo hwe ye yankasa wo ware cross show me nua no wo boche so wo timi sise sika fia e de komom e de bentia e ye ni responsibility bi say wo offer to no say adwuma de nyame de ne ba asase so me wo no so abeye ne de e mo fra na ye
ibia omunam yemu ayeye nti awofo ene mafra nsusu ya mundi muna ene mojani sebe ya musumu nkwana no ayeka no ebia na obi fo se bia owo de oyare obi wa anyare obeti ane se okọ eya na ye ntenyoma bia se baterade no onim de woye nti so pese wona eware wasase so a di wona ene waja ene sebe ya bibia betimi atoya ma. All right abusuafo ya di biba so dia mamu akame de na emumene udi wa woda me we show happy birthday Nyankopon we shira na onye okese birthday we very special nya nkasam papa ene di the birthday and na Lady Gold White and so we wish papa happy birthday opanyini he's a father just say he's a grandfather father for all. Mashada na mekane brofo sebe ya. Ko brofo enote. Udu Exalt Temple. Ewo yes abinchi your Star Oil filling station wo enchenwa. Papa ende eyewa wuda. Apostle Eric Osei. Onuni titinani ya oda your Faith Walk Love Encounter Ministries. Me ya sorry ba. Na me couldn't leave kakrebi. Papa and your birthday. Well, so now you see or that Nappers Company Limited. Yeah, we show happy birthday. Lady Gold White and we show happy birthday. From my own heart. Me we show happy birthday. You've been a good father to me and I really appreciate. Yankupon unshaw na onyo kesepa emajane. E free juada. Edibesi nefiada. What be a radio, what's in a Facebook, what's in a YouTube, what's in a Doom TV. And you show Kakane, yes, you are dear. Meaning, so was you pee. Na sounds so near ko ye de kakra bi pomon. Na ye dear jow. Am I, muwai. Oba dear, fa wonsa, a ye juma, ye be, na did pino. Yemfa word ma wo mu yemma certificate bia wo mu yenya hwi se wo baako wo dakura pebibi na ye ensanu dwuma yemu du kwase awo ene wodum a wo mkoye nurse ni ade a wo mu tena fiemfie miensa kohwe wo ma na ye makeup artist akese a wo mu ye adwuma no fashion designers no ubekomu no na oye professional nurse but bra obetena afie no wo de bra kakra no koye bibi pebibi na ye ene hwe cheche joints ahodo a ye bie food joints ahodo a ye bie ubon se shawama wa ye bibi hu bi the glass dia tedi mu na ye the light in kania na trodi no e dia ye bibi what ye bibi na mama dida abasubodie bi wo mu a komo mu kwa Abidjan ba ye no kombe ye bi eti ye bibi na awade nyane nkoba bia at the right time ubenya so no die tu emema mune ma awo na ewu tirim se mu bu wonum kwasea woni mpefesa bane ye oba nso abronti onfa sika ye oba eda wa wanim etwen eye demi a obeko akwakoto die to so mienza ye poma chew ye ma menom wo mu wa wo metie ye so obo wonya wo metie ma me nye se de ye ni ye enye se me di misika ma o se fatu wo ma me na obeta mama me ni awa bra me ni mo hwe ha adwene pa nanso Bible can say yemu wonum fani die ma wonum nti ekobasa ekova wo because obi wo kura wonyini a awrefie won so obi wo wonyina no obeye ni bia na so obi wo wonyina akase bi wo beka wo sai se wakotale hunu bi hu aso odo no odo no ne ne fa adwen ye bibia na afa kwese mekwa won no me ne ade nanso wonum buo ni wonum ni die ezesa wo de ma wo mu kosi se wonum bekwa kwade dadin na mua me ma me aheme na papa aheme ena ma anye sei ayadom na gopo ahwe so and so what wona obetwia obi boni a waye so ka kokori na papa so wona obekwa yi na se dia so wo ma me to na obekwa yi na se dia no matter de odi aye jamane nka na kohwehwe no na de odi aye obi a to twene fisa wo unam wiase wadi boni bebre nso da so nenamu enti fa ma me bata ohun wate fa papa bata ohun wate na bia na wonum nsem nhira bi wonum anu asem nhira bi me nana me hwe me nyina na me de hwe no no o ti future na me pagya no
na me de na tenam the last day I will be hospital offer me say ya na me hu so obi wuda wan shira ne ba bia o mi a offer me say ya kwaye kotokasa kwaye light to bring me oh mama Benewaa ade wa ya me na oye say sa no me nsa kura me mu say ya doctors ni ba jere ne nsansa ene ye je ne nsa free me nsem kakra bi America channel odi mo for kakra ye ne mani me no on try na on bring them together okay because na said ye e twa say oya sa de say ko ti bi ye sa de na anka me ngi ni say sa ayiwe e beba eni ti ho de maame odi for on hwe na anya say bi a wo ba no ketwa no ensam obi na wo hwe wo ni ti no obi ani ni ti awo ya wo obi a e ba no kwan ti obi ani ni ti bi ono so ne strength obi wo de na ho de na be obi so ni ti kan be tro and ti said ye bi o ye bad time there was say utimi ma wo mani ni enu no etimi nya saa cordial we no na etimi aye na wo mpa ye pa wo bata wo machi no ni nyina so etimi aboa wo mo okay that's yo eti kakra ye di jam no evangelist for 2 minutes bi so ne nko ejo da be sine da mesre no say what man of my men kami oba bia hu say oba ye mfa ya say nko achima okay enya aduane e de ko achima pa adwumaye okay oba bia ni sekuta sese mrantie no oba ba ma bia ni oba wale oba wanya adwuma wo wadu wa ho fa baba wale wa oba mu wosu na wo ho fa bi so fa ti na mu se musuma na so asomu no e ma wo do che nti ma ne pa adwumanye no munya se be produce police ne kan na to so ene ase wanya to kakra gu achi me pa cha nya 20 na ma be hwe wo to no bi dia so chen na nso onya kunu ne mu pa bibi ya dai eye se ma se ye adwuma nka me ma wo on se wonu kunu ti wo oba bia wonu kunu ti wo na se ukoba odijuma na so so bo ho so a be ma no bu pa o kasa ho ani di wo oje ntos oje bayere oje ayi nche nam sika wo oje nchene oje jene o sanje pad e sanje nku eje o kasa mam se mbe ta na masa na ma ibeze de no o from kwa na mbofu anya fa na mti wo na o press na no eden what am I say? It's a man pe bibi nya dey enye mo susu say omodo omo ato be ma so no na sabi ya wuja won be mo bo okay aya ai ma me tia obi a me tia ayi enche hene me tia na pa ana ayi Apostle Barnabas Auti, the blood of Jesus healing church. Me papa no na Eda Palace, the church of Pentecost. Eda Palace. Nyame ma no kwantenten. Unse papa no waboa me abrabom bebre. Na ya na bi panim sa abrabom mu wanko ana yeska. Papa na futu na de me abedu pempensue. Enti papa na de insine form kura. Na him also me chia. Me chia lady good. Na me chia ayi go pa adwuma. Mentiano. Mr. Mentiano. Why you the wadi? Mr. Why you the wadi? Why you the wadi? One man who suspension. Mina Miss Macacho. Everyone see how they are. Yadama said, my daja munya edema ye. Just a production a solid. Every GM so, LBC a PM so. Eba a producer so just sales client service baby ubia ye na from there just MCR enya grow oh na just me catch there o jina je o kotre betre say ya o se na say mama o nkro me kokro so catch it to me energy otina konso no achi ebie miaye na Frankie's any team ni nyina aya de Nyankopon hira mu nyina ida mo se na wotwe ye besim no be ye te achen na wotwe we midi ete Ohemaa Benewaa ofem Ohemaa bia meje wosododo production no hana ketwa hana half cast hana a friend saying Jamaica ni omunyina boatwuma stylish ofori waye ni nyina yeda mo se egwatonde ne kakra wo ho enti ntententem yenye na DJ Ogidi Brown oni enefiada obebo nyom de yenkonkon na menyom no so de wajabo but onwo ne beba de trust Charlie de yenko enefiada
If you be a guy. And I say, when you're fantastic. So say, dear, we in charge when you feel one casanga. Losing the layman capsules. A mouse is in Koto Juma yet ding. No bread you must saw with Shanka Sankasa. Nana, no, near. So, losing lotte, Mr. And this is you. I'm always what if you want take your free to come to I say for semi boom on them, dear someone. Mimwatentia, losing lotte, Mr. Losing the layman capsule. More your bem, more than a love. Losing law care mixture. Losing delay my capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules. And men didn't feel do what they cronk one and a law care mixture. So I pay for a ma woman new for anyone I want in fear do what train song come. FDA Ashisha Sa a Jedian Kratoimu Adia to Muse Eye. Pepsodent is aware that globally 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Medi di prosper. My man papa na medi ayedin. Intimacy legana phone na. Mofa inslaso na momboy na mimbenyi nyepanyimpa. Na nyame behyiam. Brunya said rubiemo. Ye mofrey, ye wono moden. Eno nti na me Ohemaa Benewaa. Me to nsa fra o sadie ne kura wo. Eye mu, eye anwa, eye ntoma, eye ntade, eye sikadea. Me fa number yi mawo. Na kakra bi ekura wo fi se. Na me asem me yeti asese nia wode fam no, ode fam awurade. Na nia wode ma no wo hye na nemu nti. Ye kura wo bi aketewa bi ensua. Number wo beti media faso no ye 0550 068822 0550 068822. Edi ebeba no eye insure donations. Ebeti me so de wode no afa Western Union announce say MoneyGram e was 0552827834 0552827834. Yes wo ye mo frey wonu mu dan me ni umienu sa feyin so wo niema se doso se ye ketua bi na opese mi ankasa me ba be fa number we so na obefrey yesi 03220835570 wo frey ne a baby awo bia ye beba be fa de ekuta wo brenyen kame ho na ye nhye mo frey afunumo. Pepsodent is aware that globally 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. And I say, when you're fantastic. So say, dear, we in charge when you feel one casanga. Losing the layman capsules. A mouse is in Koto Juma yet ding. No bread you must saw with Shanka Sankasa. Nana, no, near. So, losing lotte, Mr. And this is you. I'm always what if you want take your free to come to I say for semi boom on them, dear someone. Mimwatentia, losing lotte, Mr. Losing the layman capsule. More your bem, more than a love. Losing law care mixture. Losing delay my capsules. Do you know what you feel?
Delay man capsules. A memedi mfie du watchede kronkwa na enom. And a law care mixture so apemfo e ma woma nufuo. Anyone na woni mfie du watchen so nka ho. FDA ahwehwe saa ejedi enkrato yi mu agye atomu se eye. Pepsodent is aware that globally 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Medi di prosper. Mema men papa ewu na medi ayedin. Intimisle Ghana for nyina. Mofa Nhyira so na momboae na membenyi nyepanyim pa. Na nyame behyiam. Bunya sadru biemu. Ye mofrei ye wono moden. Enu nti na me Ohemaa Benewaa. Me to nsa fra o sadie ne kura wo. Eye mu, eye anwa, eye ntoma, eye ntade, eye sikadia. Me fa namba yi mawo. Na kakra bi ekura wo fi se. Nyame asem ye ti asese nia wode fam no. Ode fam awurade. Na nia wode ma no Shana nemu nti ye kura wo bia ketewa bia nsua number obeti media faso ne 0550 068822 0550 068822 edin ebeba no eye insure donations obeti me so de odi en wafa Western Union announce se MoneyGram e was 0552827834 0552827834 yes wo ye mo free wono dan me ni umienu sa feyin so wo niema se doso se ye ketua bi na obese mi ankasa me ba be fa number we so na obefre yesi 032208357 wo frey ne a baby awo bia ye beba be fa de ekuta wo brenyen kame ho na ye nhye mo frey afunumu. Pepsodent is aware that globally 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. And I say, Moye fantastic. So say dear, we in charge when you feel one kasanga. Losing the layman capsules. A mawusisi nuko tojuma yedin. Na ubwe juma so wo shanka sanka. Nana no niyo. So losing loke Mr. And this is you. I'm always what if you want take you fit to come to I say form. Semi boom rahonam simi dia se ho a me mu atantia losing loke Mr. Losing the layman capsule. Mo yo bemu. Mo ye na la. Losing loke Mr. Losing delay my capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules. A memedi mfie du watchede kronkwa na enom. And a law care mixture so apemfo e ma woma nufuo. Anyone na woni mfie du watchen so nka ho. FDA ahwehwe saa ejedi enkrato yi mu agye atomu se eye. Pepsodent is aware that globally 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters.
me di prosper. Me my papa na me di ayedin. Inti misle Ghana nyina mofa inhlaso na momboae na membenyi nyapanyin pa na nyame behyiam Brunya said rubiemu ye mofrey ye wo no moden eno nti na me Ohemaa Benewaa me to nsa fra said ye ne kura wo eyemu eyanwa eyantoma eyantade eyisikade a me fa namba yi mawo na kakra bi ekura wo fi se ame asem me yeti asese nia wo de fam no o de fam awurade na nia wo de ma no wo hye na nemu nti ye kura wo bi aketo bi ensua namba wo beti media faso ne 0550 068822 0550 068822 edi ebeba no eye insure donations obeti me so de odi eno afa Western Union announce say MoneyGram e was 0552827834 0552827834 yesre wo ye mofrey wonum dan me ne umienu sa feyin so wo niema se doso se ye ketua bi na opese mi ankasa me ba be fa number we so na obefrey yesi 032208357 wo frey ne a baby awo bia ye beba be fa de ekuta wo Brenye kame ho na ye nhye mofrey afunumu Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. And I say, Moye fantastic. So say dear, we in charge when you feel one casanga. Losing the layman capsules. A mob sissy no go to my yedding. No bread you must have with shanka sanka. Nana, no, near. So, losing lotte, Mr. And this is you. I'm always what if you want to you're free to come to I say form. Semi boom round them see me dear someone. Me matentia, losing lotte, Mr. Losing the layman capsule. More your bem, more than a Losing law care mixture. Losing Delayman capsules. Do you know what you feel? Delayman capsules. A member if you do what you do cronkwaneno. And a law care mixture so a pay for a ma woman no for. Anyone I want if you do what Chenson can. FD Ashisha sa a jedian kratoimu adja to muse eye. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Me di prosper. Me my papa na me di ayedin. Inti misle Ghana nyina mofa inhlaso na momboae na membenyi nyapanyin pa na nyame behyiam Brunya said rubiemu ye mofrey ye wo no moden eno nti na me Ohemaa Benewaa me to nsa fra said ye ne kura wo eyemu eyanwa eyantoma eyantade eyisikade a me fa namba yi mawo na kakra bi ekura wo fi se na me asem ye ti asese nia wo de fam no o de fam awurade na nia wo de ma no
wɔhyɛ na nemu nti ye kura wo bia ketewa bi ensua number wobeti media faso ne 0550 068822 0550 068822 edin ebeba no eye insure donations obeti me so de wode no afa Western Union ananso se MoneyGram e was 0552827834 0552827834 yes wo yamo frey wonu dan me ni umienu sa feyin so wo niema se doso se ye ketua bi na opese miankasa me ba be fa number we so na obefrey yesi 032208357 wo frey ne a baby awo bia ye beba be fa de ekuta wo brenyen kame ho na ye nhye mo frey afunumo. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. And I, who is it?